TV so ubenya bi ahwe ewo ho hye no so sa efama me bomodia na support program yi na entumi enkon kan ene awia de me ka kire wane se owuo omonkaye enu nti toto wanamoyie na ejai emoto no wo bibi na wo ya bomodia na ye na unnim simesini a eda wanim no nia obeye nyame ensha papa na Adepa Information Center Kochia Feti, a Big Loud Radio, Ewo Spain, Otaibo Radio Modern Ghana, USA, OPD Radio GH, Ewo UK, Free FM 97.5, Manager Dache Hene, Ono Ewo Techiman, na just say one more EBMO Ewo Hopa, na Asopa Online Radio, as a Fupokuska Palace, Ewo France, also one more EBM, Piwak Natural, at the 3P Garlic Meshaba, and a Grofan with Jadro First Story, one more and I saw Yan Asni Yanko, na Yanni, your rabba would decay, and fitty young Commotriano, I say, Waba would in. But if I'm Doris Frimpong. Doris Frimpong. But Doris, every hin by. But if you can say them never. Kenya Siabrim, what if you say? But 35. 35 years. But okay, every what's my idea about call? The Mikro was said to Tunaba, say. Nah, who could was say to was said to two. But hey, I hear you what to say. Describe one to them. But you're tuntum. Na on said I am a baby, sir. No one should say on some baby and sister. Mampacho, menino wale won kra miensa. Na wale ne ya ba sokofo oba fufuro. Ama me de ya na bufu fia wale na si ekwe. Mekro nya me bua mam kro ya adwuma nya ska ha me dan metim ya madwuma. Ntino no oba no so na ete. Ntina me ma tu nu wani nchi oba na epeni na ndu nso ye bema. Nti da mo fia na efra me se me kro pa mo me ba na makra ne na mu ye mama se. Nti me mra me fa kra no. Mako me kodue na me ba na ya boshia. Ya ade na kama enti me mba. Nti me kro bo me kra ma ne ma ka se me fa kra hospital. Ma de ne kro nyamba ma mo yi nsen firi ho no mo. Nti ye nyina san ba fie nti mo na me san me kru esan kan ya asem na ye tran nti ma oba no ne ne te no. Ojan kwa ma ne kro na ma me man hu se me so ba bia me nam no bi ne no ho no mo. Nti me ni be ja na ya tran hwen kra no. Ma no ye se wa tinti ma nko se sa me nyama awo dan ni mu esan bai nti no e wo ma na mbe fa afuro me fa afuro a adwuma na me ye no na me nyinsani nti no na me ntimi enye me pa cho ensam no emum yenu sa enfa maye na bra woni wut kunu no ohia wa woni ne start tena ya okofa again ni eni ho enti de wagya ne mu no nyade ye betumi ehunu achema kire tiefo enti be man ba bia kohia ne ba bia woni ne kwatena ye bra mo start ya na mo bo kwan ya no wode ufa so ana kwan ya na wo wode ne fa so ye dan no kofa oba ne die na wo ye ye dan na wo kogya wo ma mienu ede ma no ya wo ba na kofa be man nyinsen ye guo e pa cho man pa cho manya ne hwe it start na ma ye pe details mate ye mpem oguso ma ye details pa cho manya ne hwe ya tini wo manam ho sente san ba wale nim no ane me ateta ne nkwayi timi di mani to fa no afa wo ba ye ne sen kire yen on hweye amakwam de ye ntokwa basa ntini mi hwem no afa wo ba wa yen kyen ho no ma ntini me ye senka wonja me kwana me nkro so wani ska odi jam kwana makro na no de be ye me kasa na me fia wale na se akro ntimi me fia wale na se kroy me kroy nso na me konya adwuma nya ska ha me dam to me fridge smam de ye madwuma nti me di nkra npo ekroy na ne nkra ne hwem ne bosan tua no na ye me di nti ma me san nkra ne sakoma no se ne be ye metime tua bosan no nti wo ma na me nya ska ha dan se nka makofan nkra na ne o ma baba betna na me nya nti se me ba pene no apam na fifia akran na mu ye me masem nti me kodue na akran so de wanyama mo de nyinsen de adwata ne nyinsen no ma ade na kamenti ne ma ti proba na man ye ma ye din ko hospital ma o mi ye me ba fi because no ba na net nti mpenefo fia ne ka sa sen ka yan sentence na yan kan wale sem ne hwen class ne ba ya o mo da chinye basa nti mani ja o ba no ekwan ma ne koi na mso ye se ba bia me no bi no ho no mo nti so sente so
obesan ma atena de anya ne mini nipa mbe ja ma ya san atena nti ma me ho kwan nti wo so ko fa ba ma mpatran wo ko fa ba ma mpatran me na ni mitim se me san be bare ne bie nti ma me ko fa ba ma na me ne ti na mbe so ma fancy me ka kire ma ne hu sese nti ono so ka se ya ne ya de so so ne nya hwe asan se ono na no so na ma no abasa nti nya hwe entias na ye hwe nkura no okay o de nti ma me ja da me ba hwe ne kwa ma ne koi nti wo ma na me fa afuro me nya 9 months wo hono mas na me fa afuro no me fa afuro na actually na se me try lighting to ye se ka me mo na besia 1000 na on fan to je light me fie na se me se nke se yampo na se me wo na se me se adwuma na to de ama me na me ye se me ni bi me fa so me ba panin no na me stubbornness nti no so won hwe ni school sa kwani close school me na ma kwani stamani close school wo nya me bi wo school ma je se me akasa so yente se adwane pa na me no pa na di bi krampa na be ma no buafu ntino me na me hwa kra no akire na fa ne se nyinse ne baaye no enam se man first na man ntino fa asem so ma no ye akasa ene me kun di matem bebre se nyinse na mnyam nya ne dia na me ba no na menyam na afa m ntino wa hu nyinse nya ne dia no be kire me pa na me hu se me woni tirimo no ati sa de ma na akra no nti wo ma na me ba de no sanko fa afuro o san be ka me ho nyamenim na ya dia ma me akra na onyin san okoyigu ya ko wa sanko fa afuro ya oni boy na ama no so to boy ni ma boy ni sini na busia fo nyina se nye o mo ba na o mo ba na da nti nyin se ne de nye o mo ba na smeta sa na me san hwe akra ni nyin se me hwe me na me san hwe akra no me kunu ya to de stamp de be didi no me kunu wa se to de stamp de be didi no na ya sim 20 cities no this e bon ma 4 o'clock na say trans no is time aye ada person be use stand no ba no kuma ma trap money nkrani post to mitina che show mo ho ma ko dwane so o mu dure ni mo wase mo kwabra mo ho na minister minti mi hwe mo minti hwe ma sam mo musta no mo de ko ti ma misita wa mo nyina asan ye edu ma wa so mi ye ma operation o hwe kwan so ba na no ma ye ma operation ya no mi ye ba fi ko se mi pese obokanti no friend say me mama kwa mama ye no operation tin woni stop no ma ye didi nte ye nto kwanya ade e da ope no be ma ye sta e be so enso fa ba tan ma 20 cedis me ne memba pinfo ka me ho achi na me ba no so be wo ye still no gusu no ya na wo ye na me ye sensa ne nka wonya me kwana me nko so woni squad be ja me kwana ma ko na ye foot car ba ye san foot car ne san ko be ma nam no me ne no ho no ono ma me sta me me fa on fa me nko nti me hwe na ne ko na nya de se me hwi ho no ma anhwe me hwi ma ja me ma no nti mi sister wa ha se na me hwe ne se ase ne ko ni me ho chi me tinum me di me fridge be ba batini dem na ma ten se ya adwuma to nsu ahwe nkura ne bi ana me ne nkura ne din kan me ba ha se no me ba me de me ba ya o chi ma chi ne small boy ba ko ne ba ya ni odi na chi no ne ba ya me ba ya on se ne me sama me fa hwe nkura na me kan to papa so o hwe me fun so na o huru me se se do nya sika ti me fa ne nsam no me se onye kwan kro ware nti da kun na pim na me twa no station o fikmasu o ya dwuma firi ho no ba bantima na me dem fo twa bantima ko joso no na de so e ba bantima na me dem fo ko joso no bo ne me se so ma me sta man kra me kra me de ne nsa kwama no se ne nsa no wanje no o ma me san hwa kra na me ne hu akra no wanye na ne masters for ehia no ma me 200 na me de ba fi efu no o ma mi san hwa se de bi na me fa kra no le no ka sen ko he na ade asan se panin no no nti obeti ma hwa mo nti ma me tese ma me de ne ko ma no station na so oni panin oni kra no nyina na ti o mo ti kama me ho ne ba ye panin no a wo akra to kra ne nsam no wo ma nkuma ni ska wo ma panin no so wanyini wawo nton ko gine de woni kunu ho o ma nti ye na kra na flem na masan ni sta ma ne de to adwane adi nti a chire no ye se akra ni se ne me fidam ho no monko na ye se obetwitwa no nti akra ni frɛ me frɛ me krosen ka me bisa ne nti a wapa ma akra na ma pa na acho me frɛ na wanfa nti me mkro ba me bla ma ne se bi se na me kunu eye ka che me bla se a wa busuan ku na busuan fo ho no na se da che ye ya na odi ko na busuan fo to kan se me bri fa akra no ho se ni wa ya na wa ye nti nka me ma ya che no me akra ko ye ke se ni wa ye no on ko ye ke na nka mo enfrɛ no police ni frɛ ne kasa o hu se fe de edu sa no no akacha kwa ne san so se me ono aka che me se obeku mi ntino
mama omo e ba beche no ntinya de so bata sakwana no bio akwan ko nsu gua de ma o so won sesa ono so fa na de kosa ni nsuo eno na aduane o makra no me a me wa se no kura me se won hwe no menye me o so won to pin e makra no panya pa no we si dimpo wan to pin fa makra no me ta se me hwe akra no na bibia ma me tete ase no mu makote sia no o sia akra no fifi ho no mu nkra no mu won chen susu a so efi ho no ma obi no be hwe nkra no susu a efi osu krampo yesu o man ko na ofie ho no mu nti me panicho on fa nkra no emle me ohu me na me ha me dan ti me ba ni nti me chi krom se be me nyesta aha dan na me melete ma ye ho atoye onu nti sesi a me dan afi me nsa scam de adwuma yin na afi me nsa me ni sta nti me sram de nya me sra no ba bi obi aso ti me ka me panicho on ha me dan ma me na me ne me ba nti me ba no so wanye de ma ko me ba no wanye o ya kra bone obi ti me ba ni nti se me ntasa me so me ti me ntoni ntwi me ti me nkono nti nya me no de ne ma me no tase ti se me ba na ma me nti me sra no fa kwa ne mlem no be ha me da na me me man kwatsinem okay o se ba man ye friend o side here o se tutu hey o se tutu biem sister me pachu o ma me ne meko pachu matse pachu o se boni dia to so ka wo si tutu wo se tutu o ye adwuma fa hene fa pachu o ye adwuma wo dade so suema dade so e ba bantma o ye ho de Patron, okay. Me ba kun no ye me ho ade. Okay. When in the 10 years saying? Me ye 20 years beba. Hey, Patron say ye tena no the best of 4 years and na me be fa afuro. Awu mba panyin. To ba panyin no fe saying? 16 years. This month when we 16 years. When in the word do saying? Ma ya wo 4. Ma 4. Oba wan be me 3. Okay. Enti say kura na e ma 3 ne oba panyin no a wono no wo guru me maso no omu nyina ne pa be ma na tie mpacho tutwa na kura mensem no onu kura na wa mensem ha se na tre nyina wa ne nchen adan na wuja ho aba no wuja tre ne nyina de ma na sa makro ne me di tu na baye na tu na me di baye no so wa san ni sama me fan hwa kura no na kura no so ho mo so won hwe omu yi di se me ntase ma sa san ni stadium makra no so yes in stadium the very special kakra ho ama na nka no matina na nya sente se da wanya bi mpona ma sani bi di ama omo na se we adwuma pa che mi ton suani dwin se wo kwan ho e se wo sre be ma ne se won ma wo mesesa nkoda no on ha da me no fan kra nim le me wanya ho krata se mta se won hwe akra no wanya de ho krata nkwa mi hwe mu krata me yes won hwe no se di se ku police station ansa no ye ho krata akra no na se nkra no won ho no odidi mo mu bidi enti ne di enti na wo pese o han dan ma wo na wo san ko sesa nkoda de nyina begu ho so ma ko nkra ni hwe mu no nkwa yie o mu ti papa ne nche ne nkwa yie pani no wan hwe no nso kuta batetu a wan hwe akra no pani ne de yenyi na asem mfiri mu me ka cho se pani ne yenyi na asem mfiri mu because wanyini wa ye ne first abortion wa ye abortion no wi anko obewu no wan trefo wa se yakwa akonyi nsen eno no papa na nsa hwe no eno de me yi pani na wanya kun be ma no ni ma no nye no wanje enti ni kunu no papa enti papa be hwe no ase ahwe ne bana ka ho maame akora no nko de ne wo be fa no eno de ya akora ni kunu because akora wo ya so den is high time so be punish no why say na akora bone ena nyame ono ana nyame de ne maame nyame na afọ na ma so o mewu mfa megu so enti so so na adwe bona wu tunifo ana wo na akoka chen so nkofa na dabi na me ho company was started saade no okofa mema no a omo mani sika won sandu bi tore bi a won friend nkanje ne din de say blessing was say tore bi nkanje say won friend dabi blessing wo sika gakra ho ma me ho akire mi yo sandu bi dabi da wonyi sika wo ba dabi no ko ban pa tan ko mo mani bi na boy no poko fa no kura no mako friend say schoolmates no ko fa no oso na adwe bo nti wo papa nti mehwe wo no enhwe ne bank ahun sa atwe nkra ne ham ne se so pam nfifi ho no ma fi no obi ni ho no be na so driver ni me mo ani susua munyo bi ma ne nhwe nkra no edi ne si ya e ma wo jai be ma no ho ekoe ma kokko fa oba foforo manya ne hwie manya ne hwie kokko fa oba foforo we nche ho no mo pe satem kompa na me ma me kra ho no mo oya me nyama tan de beble
mento kratem didie ekwam o ma yeska me kra miensa menya ne hwe betimi afa adekutu be so me man ye fum so kram pot me fa so eldi atam de sa me basa 20 years usu na tell almost 20 years na 20 years edi ebiem boni pa ma kwam ni boni pa me dia ye 20 years bema onye onu ka san oyo obi a so ofum wa enko bebe ba so oye me adekutu abi a ho bezu fa page asem na mama san ne ho se wonna wonye no nyasem ketua enti di ade na ya wota ye na ofi a wotu menya ne hwe makro me ya adwane bi na adwane se me ya sinanim kama se wondi opia bontin so san do kwa se o ya adwane a wo ma no ebia na oduane nyede makro me adwane ye kama me adwane kama se akomo be bor makro e ho adwane pepe na me ye edema no 20 cities edi aduane pass no ta ya wo se fa 20 cities no kono makro obia wodi nti fufuo 20 cities ebia so ya na so de kakra nipo me fufuo me ndi me ye adwuma na me ye adwuma na na ye makro na me pamade odim to to ade pam ba ma mpon me ho ntia me ye kakra tra wo fie bi o ma metimi kwa ade ye metimi di machine ko si dwo me ye adwuma ye nti no ampon menye me ba panyi no menye me panyi ko de me fa so no osan titi me bie pamo me ma me kro me ma me ho ntimi ko wo ma me ho no mo ti me ba ye ma ntimi asan ko to adwuma ne so bi se what picture be me o se situ am na hu se ana ya hwefo ne yetiefo hu se ene man yi dabra wanye papa me pa che wo 20 years enti de be man ye bia anye but nia Doris wo ye de fenchem do mame but 20 years say wo kana be me no tete me na be me no tete me no pamo me ene wo kofa oba me pa che wo say ye fre o say tutu gina so say a wo tumi nya charge bia fa mo Doris say me you nipa bia na nso no ho that's why me say that say bo benya asem ayeden aka fa me ho what say msi da se bu a nhwe benya asema ye de aka fam se onu kasa no oyo obi a yet minute no obetimi ntokwa aba aha masumdwe so kwa gwantin se waka se me na me e ha asumdwe we fie so no na foto ni efiri no ebra okokofa oba no wa ye ho ade enti wo ma ebusuafo ehun se kwan sei eno sei tutu de wo fa so man pa hwe ni nyina esuo ma me anim ni nyina esuo ma me nti ma me hu bibia ono na ebusua na mekan ona busuan me ka kire no ama afani se da bia na dwuse me kunu de before yi me nyema nyina na me ba tetua no ekuta no ada man be pagya no to ni promoda ona me fro ma me ka kire ne se man pa che bibi se na o se ma me ka kire me se me sa me nyema na me franko me nyema ko no ho no mo me franko nti ma me e che ye san etia se nke ye san to abale no sunan san ya no me kunu bo no ma nyema ne nikunu ye se o ma me ka hwe ni se eye ne mpran se o se tutu ja ne mpran na o so be kunu ntino so o ja ne dia ene wen ko ja me so nka ho na ho mi kunu na fa na adwen ama ma me no o che se tama me din kwan kwan papa no mi kunu de ya fa kwan ma ne ma me ntimi ni o ma ntena na o se ma mi kunu be fa nkura no ntena o so na ta me ba no ko ya fi mi nsa nti ama me kunu ma me na anya adwen ma yesan etena enti ya hwe bra okofa wo ba no a wo sesa wo niema efri ho no wo pake wo niema wagya ya wade abusua tena ase wo mugu awade na nsa wo ko abusua tena ase ngwa wale na nsa na meko nima mekwa na ma kwese nka mesan ba ba wale ne biem wani pata kra ba ma me jensum ta se wale ne die nya de se mesan akọ enti wo de ne nsa ma no ma hanu de man fa ne nsa ma no ne nsa na wade ne obi a wo ja wade no ba no mekwa no sam ba ne sa ne nya be tan ne de ma no ne ti mina ma adwunu su se mesan ko tan wale na se bie enti wo ko ye no wonya mfie san ana boso me san menya wanya afe mpatran ono no oba na tie mpatran na wo so ko na akonya be ma foforo mpatran afe ansa na be ma no esan e babak mpatran wono na be pa wo chewa na se wo na hu se me ya se me ko fa me ba no a me ko na afeni Sakranda hospital no nto mu ye ba afie no ne penefo ne kasa kasa na ja ya adwin san ye ba ko na ye se be transe na ya to brabo no enti be ma no asa bre na wo na tie no
ade asam na wo ka kire no ya wutu me ne ka sai se me panicho ne BBC na benti mesane me kunu atenti me panicho wanyi na adwen film so na omo ne bra enti wo sai wo ka kire na wo kwa ne be ma kwotena ye no enya sai ansa na o sai be dan ni suban dada no a wo ka na die suban de na yetu wo fefefe bibie ni ho no mo na menyem ye no ansa na wo sha se obedan suban na da na di efi se nienti mani na banti star obi se na me fa e ma no no e ka ho bi na ma ne yes se na me ye protein so bolo kwa chimni na dan fo ile ba tuna na ya ekro na de na dio so nye star o de mani kunu ni kunu timi kro bi ni na ye mu star ope no so me san se me be pen no hwe ni school nti ya me na me star man ko school no obi se me star me timi fa me sika en fa man senti mama fa ma no nti ye no de je me twa me mpo se me fa me timi fa me ho ento yes again no na se ne ni sa again nto ba ye yin to sidan mam pesa de na de nya na opa na ka chem se ya de opa na wanyo oba nti wana ni na sha ase ni atem didie ni mdu ase dwamanfu a sha wani tutu ni otu ka sa kire ho mark me say so oboma wo wa ha ne junction so ma wo ti se mi kunu ne kasa no otu ka cho se wo ye tutu ni a sha wani dwamanfu ka cho ka ni na kire me okani na kire me enu ye bra wo ba ye no ana se ebra me ba ye na nyinsenu na se Mr. Man farmer no. Hello. Good afternoon. No say you. Afternoon, madam. Me Raboko there. Another me here. Yo. Doris Frempong obey ya wone no wo emma say mama is na. Patrol 4 no. 87. Ono na de wa ba akoma mu nsam so. Enen na de wo ka nyina na say mo ba pani bi wo se wo pamo no ma ne ntena ho. Wo hwan koda no ene ho niema osai na ensam no esitie madam oba na ekata wa haya wo pekra memo no aka kire wo ana wo se mi hwan kola no ele nkaro mu wei sese nkwa ne wo ho no kire se wo hwe wo mu yie ama pani no kra no pani bi no wo so wo pamo no so free fie wa nkra ne susa wo mu nyi obi ama ne hwe wo no Etinka Hindan man no kwatem na onhwe nkoda no. Akoma FM 87.9 Kumasi. Madam, obara otu no, akọ de ma faso ni ba ni faso no. Me pa cho osai nu tire mafra wo no kire me ni nyina mu. Madam, awale no, ya wale ma ni ho de. Ese nkawa. Madam, obara ja wale ko be first time ni. Oba, no okọ, oba, no okọ, oba, no okọ. Sabi mi ma mi awu. Ni ya ba awu. Me kwa yaba meja musika ne nkora ne wo ha ebe a obara pakiri me nyina so ali bi okote ebi to sekija ta bi kaji mana tie ana me na won fala 87.9 Kumasi. Madam obai bibi ni kura o mboni kura mane ni pe ode na de ana so ngale bi o kote Kumasi. Madam said that I'm to majuma and queen year had idea must have amount. Incredible moment, my planning now. A perino yaso, get in or when out to general cook must general cook must. The Barakon were bullying. Remember, Garakra. And Mr. Coraman, what tunnel. I can see our one next year. Cook must pay up to Diaswa. And my 7 year of when you never get us, I mean, up to now. Wa wo ya musume nan na ho tse wo tade me hwe me yire you top money to nyama de ma wo ku ko na wo na fie na mte tse ma buru tro pa pa kini ma no ko dem hungu an sa na wo bara ka tse so ko tim tum o ba bara ka tse mo ko report so ko tim tum donc bara so ko tse la police fera sweme ta me se me ku ba ka me ku madam bara o to ka me ku je I don't say yana mo ko gera se me sa yana ko na tinya sa no mo yana ya to kaso Akoma FM 87.9 madam wa ba to na wato itimu so buni kunu itimu sum we nyame na kemeka kamo ba ha da yesu mo ba ha me busa mase so ba ono be ma ti sai oni ti todi so ni ma ti sai na me de me ka mu nyini ka mu ko mu ha
na mo fuka na mo mara da Yesu ara mu titi se be ma na woni oba nti no wale how many years ni dead de na di oba no se na odi ye no odi ye ndai opa ko ni ma ja wale na ko ko to mu ya ka sa ba pa ko ni wale wale so ko ya ko sa ba sa ko ni be ma be ma che bi ni ya be ni ma ntina na mo nya wa tu se ni ko pa so a re han ko la no odi pe o de na de oye wa wade na se a na wani nye ho ni su ene ne ban bi etesen madam tawo ni be machi no ba chi e bia fine o yire no se be makwa ho akire wa obaju kete bia wa si di kura ni nura e bia wa si kura ni ho kire ni wa si we fa yebani na ni onye bi da to sun yenu madam bitu no ba cha dem be wa yi no ni na da waiya ikicha dem waya no ni na da yes mi yana mechanic ni so ba to no mo dampa ba ko so wadan ba kum 1 year wa wa ma won tutonga 1 year madam ga ju tana waiya 6 months 4 months ne no bare na da yes dem wo itu ba mi ni bi no adia ko na nyane na obaye obi sanu a wase die nti ene one wona madam so bu sanu akom telephone ene ya kakata mu to twa sinaw we ya na we enu tira ma wo ko fa mpena no ana 87.9 madam eni tira tira ba tira ko fa mpena na ku ye we be ma ti o tu tira yam kuma kan madam ni kama yebo da ni kama to tia kama family yo ti da o to no kan be why 6 months 8 months we dem anti am go fa ma kama for about the ti da ma yo wa just kawa na to we ni si apa no me ka kwa mi tia wi so ba no family fi o ni ma ta mi ke o ni ba ni sa ta mi ke o ha ti mu no mani o mu ni batam family fi so dem ti na wani ni se ebia na meba oba ne so de eni emebi eha no ebia sika yemu ebia kwahomemu ebia oba hwemu no wonya de e wo safa no nti madam mele na mele woti ana sabi ye gava ni ana mutulu ka fi da dia so kokuma se mutame gi ya wuni ko ba gbe mi ya wuni nti ska si le ti ba tata obedele to na misi tika o si mi tika ko ko mi ya bu aka mi se nyamri jano so wanyi ko nyan ko na ofi nti bi si no eja wo re ni se de ko kuma se ba de ni nya mu se meji ni nya no madam ye ma se de pepe wo ka woni mi tika o ba no tiro woni ni wa so na page num ni wa ro na mi page num o polo ro se me yesika e mi store amano se de store to ma ye fi ni na mi da me ana mi je bi a me ni onim ni bi so a onim obey se wotumi edi natem eka chene se sebe wo ye dwamanfo ba hyawo ni tutu ni ba no correct madam o ma wa die ati ti be me za ka se ye ga kire o ba ma wa de prefecture so fo na from ma to do sa be ba to se do sa be mo holu ni e do sa be ba tuma e do se ga ba sa yoro ka do won ka o no obaye a challenge ye won ka okay meba jina suma me Doris Amen. wo krusi di enti okofa ba no se afi ani abosumi nsia na ma ni tutonga Mampa cho obua. Obua. Ne kure. Na nenda. Menene da. Na wonene da. Menene da ko for ba na wansi min champion ko for ba no. 6 months went me ama na ho da. Oba ni tena na woda. Ala friends yes san ja ye krompo yes san tse krompo no. Menene die time bia na menene na die ni sen no e baaye. Ni sen baaye o di matam so ba chere pa na hu se mo woni timo no sa de ma no. Keman fro na shawa nyenu. E fi ho na menene enshi bi se satan ma nya 4 months ko 5 months. E fi ho na menene enshi bi ko tama me de woye. Je uti de say tutu kan no. Wankasa wo ko ba ye no. Was di enti okofa ba ne se woni na afi ani abusu minsia eye no kure mpa cho nya ne kure obua osaitu o te na gumani mu ase obua osaitu
Madam. Sani sem leben. Bisa no eh. Friends just say. I just say. Ipa wo cha em leben. Em leben na 1 year. 6 months na me ma won chenda. What's the day? Madam si emlem. Madam si emlem. O say to know why na wo born na mane say obey anyone na why na complain is no. Ko cha ma bu fe ko che ku ko cha o ka samu no so obey oni mi na e ke mi jana wade so obey no ntimi jana wade e no ka ya na o tan fa no no o yo da kakra e no twa so wano e bada we tell you times ni our learn why ka no e good 2 times Obua wo so obua meba mo nkwa nkohia opani bi ankwa kama anya me kura ya nka na ho asem kwan no de me fa so no kwan ben atete ni to kwan ade no de me fa so me kura obi ala me fence yen ya tifio wo makọ huma wetimi ma na ya ni sister bi na tifio sister no no adwane di sin ni me kwa kodi o ma yeska otimi ho asem me to kan yen na asem da wo tema ko mso no ba ku 4 days na we no ma we si dan pra kam ho osuri wo so na kwa to ni adwane ba bedi mi pin fo na dwane kaman be bon 9 na dwane kaman no be me so say ya beba be man say wo sisa wo nie manko afira wade asem pra 9 obua mako tie first one na me first ne first danya ne yatim no papa ko ha dan sa fie ho no mo emu wadi wu mu ne metina mako say musu ban ka on fa me fie element na ka so oni suba me say be me say wo bufu a wo pake wo nie pake wo nie mama ko 9 first one na me firi ho no mo first one to kwate tie ntuma atuma mi na wadi ntuma so wadi ntuma ko man ma wadi ntuma firi mi nsem ntumi kwa mpo no wan se mi Wednesday da ama me wu yasin wadi dwan to be pa acho o pa acho wa mpo na me se me mpre asina me san afoye anu ne first one second one me nyim ba second one no wa ha no satata na papa tias no mu ye oni me ku dem e ma dan ya dem po tu dem po dan fufuro papa ba kika mdun se o ba nyi me nya sa nti kwa no ne nkwata na dwunim ne besi ma ko me ku ne me be tsan satata na mu wo be se 7 months anti no yo be ya leye wa ya leye na me de wo stina ho ton e che stina ho be tonte ma san to kwa ne de second one third one anu ma nko na me wo ho no ma nti ni to kwa bia ma nti se kama ya wo third by born akọnya 5 years no no sha se se wasan enemy ye basa ama me free wala na se kwen na mpo me kwa mkwen ka mka se me se ba be wala ni bia mu da na mebo be ma no atete a wode wo namu a wo ko first one me fa so ko second one wo ko third one no be ma na wo ni sa obesesa second one man ko be ma na ha dwen but wo according to wo ko fa wo ball no oba na krati fie ba ko wo so kwen wo konya be ma enti be ma wonye di ntina woni ni okohia ne ntina na sa back sound ne anu na ye mi fence pass adi ni dimia ma me ye ya ma hu ne kan me ma me san ne kwatina ye e chi kunu me san ne hu se ma me ne kwatina ye ye kan say o say tutu bia obey so koba bia wodo wo ntia wo tete ne bad bia osusu say wo besesa 87.9 madam enta obema titi oba ada kebema wala akoja wala be setams ada oba ada kana wasaba kebema nya ada ka ko ada ka wasaba ma o de me planning tio me di mani tun kra no ma ko tama e fence me fi wa mo kwa na nkwankwa shia ma ko ani die bank kra ne mu no ma me di mani tun ka she me be no to so ni se o ma ye nkwana nkwa chance na besi ala madwuma se no ko ye metimi ni o mo atena okay mami mbisa wo sasem we say magu no awari say dia gukra madam I didn't have about to wali bi you no go awari you na fam se mi fa won sam la na ko wale already mi say we be say she di mi na ta so ne kure you na fam se mi fa won sam la na ko na ko wale madam o do be say ne kire ko so o be say akọ ne so no me say me fa sam mo say hello ajase you na fam se me fa won sam la na ko wale na me din san blau ma ko he me din kwa ko ja no royal wono so ye be ma e bia wo pe oba enti won kan cho se fa ne sam no na dia na obeka madam Marco madam yes madam
Madam. Yes. Madam, and the question says, Oja wa le first one okobo jaman. So you pa okobo jaman. Oba ye oye kan ya na fine. Na me say, ma medical go ba ko, ma nwale be oba no. Nti mi yai. Na de mi yemfa ba ba ntina me ntina. Sem pa no try. Second why? Osaja wa le pakin no nyina sa okobo jaman. Oba ro ka che president okobo jaman. Bi fa de bo ne ntina oye biem. Nti madam o ka amati. Emi o ji matem na we say akwa so je ti an ko ye mbano no oboa o madam ka say o ko no nu be ko da akwa ko ye je ti ya to empen na na ko no o vampra bo mama ye wade asoka wa mi nya wade foko no ko ko fo be man be mate e be kan ka che so upa mi upa mi chew mi ja wa no to di matem na ko je empen de o jamanfo I said, last one you could my new baby, you could hear about me now, idea. Or you never see my company, my machine or Toronto. We talk about you, madam. Or you might what time and tell what would the person let him check out. Hospital. And you are the person, let him put a look at 9.6. Let me get you as I said, a Akoma, said, about or about Akoma, then my Akuma, Akoma, Akoma, I came to my I'm sure I'm going to quite never. In my room, I'm going to wow, that's why do you make him. Madam, we are talking a million in a way. I'm talking a million a day of way. Come here, madam. Let's see, I'm now, dear. I'm talking a million. I walk about Benny. It's a long way from Mr. Benny. Or see, I don't know about the Mr. Benny. Let me say, about them, I'm not Mr. Bantima. I don't know what you're doing one. Oba kwara wi no fa gitu na dima no ba no so yin fanko ana oba do de tane ko de tane ba mi na wi no fa yere o ko eno o mi ka tuni wi no fo ko ti ba to wi no fo mo ji ti na dima so yin fanko jan ko ano eske why o de fa baba ko de bre mi o ba do se ka se mi so ni o du na lidim o de mi sa bre mi so mi bi sa na mi bai okay oba na ko wo okoye no ni okoye asa all sign by ya mujai no Edi saying 2 years and not 1 year. Okay, 1.5 years. Okay, 1.5 years. Our dear name we because one for one summer, meboa. Okay, me pachu uko fa wo ba na woni ni tifi ho. Madam, tama o ya no mi kwali ko mu mi perifo kwali. Because me ka tell me say on wa yim ti ya me wa no. Eti uko fa wo ba na woni ni ti. Dem wo am no bareki e no ba ye bu sigu mi so tade a o ba wale no nin kwatina dem ho e bi tamo ba no ko e tamo ba no su ye ba no no ba ko yi okay na empanifo fret na se se ebeya enka monsan enka mom 1.5 year echi no me ba chu e ho no mu bisa wo bai se okoye no okofa ba ma ana se mu ba da mu wie ye no ene waka che so okofa ba ma madam oba de we bi wie no o ka che so okofa ba ma o ne madam ye shimi to ba ma yo wadie oba ma yo wadie okofa ba ma ene ba ma ti madam maybe me hwa de 1.5 year what the penifo akobebre obey was say onware biem e kire wo maka o masen aba but the American say one enye so okofa bi de ba na munim sam agya ya wade enti na ma ne kofa bi a won so kofa bi yi aden na wo de de aha wo ba no nemom wo ba no de ne de oyem hye wo madam some never do what you do some go say ah let me start but I want you about you ya wade no tu ko fa be ma ne be ma tije madam anya ko du ta be I just me mi so asem enti na no wo ba ne tu enti na woni mi say we this time ba bia na no besides no we ne tu na mi say fence me da so ya we you know what you do me na mo saro you know what you do me na wade you know what you do me ma what's now you dey what's say no more chop money papa what's there no me chop money you know search me now no dey by this star no dey this star the mama no
Na kwali mi sa no nche na wo hwe mo. Na ya se pata wo bu pata mi se simle mi nsamra. Nse so hwe mutimi ji sta no ba na memma na mi de hwe nkura no. Nti bishop send ma mi di ya no fe mo send ba wo nchen. Nti nyonya wo nya kwa homa sika. Na dare so je pata ni nyina so na wo ne be ma ba ko na tie. Na bi na mi nyan ko fa sa be ma no. Na wo nyan ko fa dare so bo. Man pa cho ne kure. Wo ko ye ne di sen ya man pa cho nya mi anim. Me so me nyu de fe se me basa. Me ka so ye basa. And dia egui. Mo separate 1.5 year ma be ma no. Me kwa di basa 6 months. 6 months ko poli me ya ayon ko fa class na me de me ho ba be ma no. O say to prebai o ko ye ne di sen ya sana. Wo ko pa cha o de mpata de 6 million akoma no. Madam Wodo. Oko ye ne edi sanya sana ukopa ne chaw edi 6 million na ye mpata. Madam, oko no butu baako na me ko ho. Ba bia metina ma ho mo ko ye krom. Okay, nti butu baako na ba bia metina no. Se onfanye mpata no wasamra. Hello madam, Oba onye se wafiri kuso a. Di na wo carry sika 6 million. Eko pata no so wan saimra. Madam, no ko eno. O ka tell you no ho. E di ni se me o ba dia tell me o je pata. Ata na ba be wale. Ana mi se me no wan kwala. Ani se ni ji na sa dia, ani mi tarbe so no. No wa ba. Okay, mami mi sa wan ye ba. Misane se. Mami mi sa mi wi na obi sa de no. Oba waje ya wade asesa ne ne makọ. Se wonu ne nunu ho a wanu no obeba wo na ase be pempanifo abepa wo chew but enye wo na abekọ chew pa pata no amana ba madam odi so ha do ba ma so ko ta na prayer ni odi so enye no ya pata kere odi so ko ta bi so odi so ko ta ne so enye ne ni so pata no because enye baby o say it enye ne ni so pata no because me subi kuru do say tutu ti me ni me kuru say tutu anya ntokwa me kwatra ase no me hu se me difo awade no me pe wasa me ko na me ko fampani fam o ma be pa chawo a na be ma no otere ba bi na me ko pa chawo sa de na tra no me kwa je mpata de afri be ma ho ayi ne fa ne yakasa asem wei madam pa chawo ma coach no ka che coach ni say the more work asem gu aso no confuse you more on ka be ka se mu asum obi a wakati mu asum ba ni yelo that because say tutie because we be your bone na wakọ wonu ne ho opese oba awade na se na wu mom na akoma ne importance an waba na wo afre no Obana madam sire mi mu ayi obana ko fa so ko fa oba o ti ko fa oba re ba ti e ti o ji sa en pataro o to ke waka ma ti mu ma fa oba mi tan so ti jade ni fa oba ka se oba ma fa oba de de mi pataro ma wo ni wa sa ba e do mi pataro ma no meba onu nepe enu okoye wasesa ne niam akọ ose wade no ntumi wo ba bi nso te wo pe enu oba na ba be hye ho enti sa wo pese oba no so aba eni se bisum wo because man ka cho se koda men kofa ba Akoma FM 87.9 osai wo ka che ne so won kodo kofa ba o prannan enu wasesa ne niam akọ wo so ye be ma muda na jo ahemrache mo sori aba me na sori agira so mu pe bibi dia ye etu onu pe no okọ no wakofa bia wo pa brai mi kwa meni wa ka bi nyai ba no ko meto sum yenu so on pe na okoe ade na akopata no madam sa aha o ka che ono odu achabi abi me dem ti wa wali me ti wali mi die e ti je se ti wali mi ni di ka che se so ba je mpata dia me ti ma no me je mo so ba na ko e fo ni ti bi ani e je mi sa die me ne ma no nko ba mu ka me ni mu ka te mi sa die me wala ba le ka o me pa che wo first one mna mbe pata ba na so na una pata me san foot ka ba wo first one ye first one una pata na se mna pata o pata me pata ma pata o mi so fo le ka first one na me tell say me wo bless no me blood me kwa adura a me blood hand down me machines ma me ye adwuma wodi dwan twa sim papa sata na papa ba bia mo wo no o papa asa ma me blood me ba ma wo tua me blood lole fe fence in and out me blood ed me basa ekoi
Yes, yeah, Mr. I feel you fan, I may my crying one night. I didn't know about offense or man who cry a man when in it. Now we join the Samba family. What kind of cry, Marco? What's it? Why was here? It's a city and crying into member. What kind of cry? Madam, to cram crying tea and then what kind of quality? Madam, Osai Casa. Madam, you see how about per day. So maybe I'll maintain. I can't compare with per day. Okay, well, say, Mammy, Miss Samba, could I make out your swap pension? Akurana would chat to one. Ebra Musias Montam Noa or signed by Yeno, a desire son when you say. Madam, 1 year, sir, when you say. Nadia, 1 year, then you sit down our castle, Akran in your dear, baby, I will send free Bama back on her. Hello, Madam. Yes, Madam. Or say, something is out of okay, baby, I say, so what can Sakran in your back? It's a maybe. Okay, it's would you 200% Sakrano or your back? Now, okay, Akoma, neighbor. Akoma 87.9 FM, Akoma, some Jumadiano, and was so good. Wasuguswa wutieno na uhwe ewonuya TV na fe Rabi 1 TV onuya TV etwa wo mo aba kwaji won krato simeti awebi mi obesan aba nia Doris kanse wo hia nyina ene se handan emano na oni nkura ni nyina entenam na oma nani enko wo mo ho na bisade nyina no Madam ninya me tare ni ke me hebema Winya I said it, Miss Patrick, didn't know Winya. I didn't know Winya, brother. Tama, friend, say, me buy a Winya star, and that matter. Okay, me say, I am sure a better channel will see when your man red journey, my new for the dear. And to so had a man who soon not so cry, and yes, she. Or say, my soon so many years. Or I fancy I would show more, call more, and show more, Menulete. Menu from a new bunny biada. You saw her, the mammy that come on women, I'm to meet them, was I? Some women, women, to meet them, and I'm a son, Emma. You saw her, the mammy, where she mam you. Oh, say, Madam, 20 years, and a matana. At least, Wabay, what didn't sick be, and what Yanyama, what did that? Bra, a be an hour war, said the now. Madam, if you see that. Hey, I just say, Raddy. I say, Mate, Ma, me couldn't not swear mono. Missing Kunkwasa, they never hear me. Madam, you want ya. Put me, Jale. Yeah, sister. And you are saying, or say to Oyarida when you obey and Madam, maybe Jaro. And I'm going into Yalia Bob, Yalia win a bob. Madam, you must tell me now. Tell me more about it. Tell me more about it. Today, to come out maybe on the man. You can't tell me that. Oh, Buba. You obey it 20 years, no. Why is the man what that will bet to be the Akai say, I dear when Quentin my Fedoris. Madam, I dear Mr. Catcher, I can't question the say. I know you are getting to Tadia or Pun Tadia Mao. I look poor, Mr. Nakano. I look poor, Madam. You didn't get to give me every year by you know to know. I will be 20 years in him. Well, I'm the Mikado. Can you clear us? Would you try my from poor? Men there is a influence, yes, and mono. Would you try my from poor? I can feel my friends of our friend and Nadia. Senator Chairman. Okay, say ma yensha we ne kra no a warrior ya a good last kra we de menyani se oba ne besan ba biem na so besan ba biem aginya me e de ne si ye ma a warrior se gui Madam oba minute so bi na me awu ni me ba awu Madam ye kwa yi e ba bi ye ba ya so di fa yi se busu ba ko pe Madam oba yi ni na Oba yi musuma ko wawo we doctor
so ya mana we mana boni ma na be ti family ya okata yi sama wa ga bisimi ni so bisimi sia oni me na no de dem wo reko aje je no be tira dem ba ko no be ma na ina mewu ni ya ba wu be ko yi aba ya de se ti ko be ma ahuta no wom ni me ba pani ahuta no wom ya me ko yi aba ma ba man kwankomla mo mo ti asama ba kana ba che we pa no o pa ko ni na nyina ko so ja wa no libin aje je na ba ma sa me say wase misa wade budie ntia na wane wona ebia wonim etika kire me wala wala ko to na okay what me be sam silent na ba o ma me nchen o de mim na me be sa die ntia na wane na Michael minya 4 months nti bro di ma dwama mfa ma shewe di ma tem ka so ba shewe pa na hu sim wo ni timu no want me sua no na me nim sem kurenti ma man poda ne nchen bio na me ne me man da form mo so ntimi plan frame me said into da so no man da form na se bi kon pa bra me hu na nya bibi ntimi pa me se me bi da awari ntoko yantwi ni twan sa o madam ma ko enya ba to mi da bia oni oye da bia di matem kwan sa ma bia mu e do wope mako mu nkro bia na se we kra de masesa ko na onim se ko no be ba na wontra ho preko ma ko mi nkro bia ma ya bo nsam di nya di chia me weja me ma ha no wa temo ni na we yese we oso ogwadi last mo ka sem ni na ma ko uni wa ba ti de go no ti de snin suon kan ho for the snin suon kan ho ye one page ma ko on page ma mi ko ba ti ase the one the ba da ma dia 3 days dem ko fe suon kan ho me kam ya mo pressure de ti ase no mo o say tutu madam yes madam what's one page are ye madam di be ti wa ni na mi pe ga sa ko ko na mi pe ga re Eusu papa eusu madam so what tell me ta bi ta mi ta wo pe go ta one day po na me bo o say na so wo ke na wa na so nyale no pe ni mpo si wani krafo no dele o say tutu madam wo say dia na eka ho enti no ntumi ne wona ne say o mpa dware enu obi aso ni say nipa wa wu ndware a wo moto mu ebebon wo ko toilet o pepa to ndware a eho bebon wo dwonso ebigu kan ho ade o say ya no kure madam yes mpo timi be mi me wa be 18 years ni mi yare sa mi yare e wa tell me na da sa wo ka say da bia wo se bi 2 days 3 days na wo nware da na wo nware da wo timi ntai ense no tina ture bia wo ntumi no according to no na sister okuru nware wo say so ko me be na ni ko no po timi me no wo say so mu no du ani ma so bua madam asai hello wo sister na nani abri wa hunu wa sister bia ho no mo sister bia ho no mo wa mu ni sheri no mo bi wa no asai da mo so mo de mi kaye na mo hwehwe mo saka mo de mi kaye wa sai hello say tu hello ande na yo go di mo ni sa mo ma de le phone mo say me ba ni tu wa say ku me ba no fa mo de le me pa cha fa phone mo say tutu na me ni nwie wa na ga mi te o say sometimes eya na ye wo eniema bi a ewa aware mu a ye hu ni se gu awade but egu aware pa ti said ye wo ba yi ken wan ka kire wo say for the past 20 years ya mo tren na wunware what see at them it will be a 2 to be a 3 days what can try o ko flipa ko fli ma ko fele medicine wa sai medicine ni suban yo su ko du pata mi du mi ko du pata mi du wa sai medase yan do ni kayama senya ni kure sa 3 days in suon kan hu na medito osu a se na we di sa de le ma media ene na ebe ba osu wani le gu ase ya ko do tia oka medase so wo ga mi nare emi ji ki ko na se mi nare ala ko de mi nare ko tia oka do le medase omu no mu gwachi no omu no we kan sam no
tacha mu sa me do mase pa mu ko sno mu na mo yam e do manim amu so jere nkaye yo me da se o say e da boni o say ana pata me no sana pata me no say ne ba sha me da se and what you need it also to be out to and what you got it and Millie. What's wrong with Jolly? It's so terrible. What's wrong with Jolly? I 20 years. We are mu ahuchiamu ni na mi diwa chimi powder na de yemi na meti oho na de tafi yimi gonya ye me da se hey ayasebo sister emma mu ya mfomso we jai be ma ko afene fa wo ba ya no abeka wo betosem mesu ko mi konya be mo na be na kanu pa emma mi de mu procurement sa papa no po na osai wo so wo ka kire o Uda sanga one pinya mami ko teme baby na me dan po na me pense me free mu mami kwa sense opa me boni ntino wo aden no ka one kan je ne sen ye wo kwa akofa be mo obo adwaman tie ne ko ntiko baby wo so ni na tena fe ma na nyinsa ya wo enti mu me no why na ye adwamanfo onu wo ba ye o ka kire okura bosumi na mu na o ka kire se wo no so kwa akofa be ma fe ne fa enu no one kan che sasa dia ene mitumi no nche bi o ye dwamanfo ntiko ba woni na tena fe hello oh dia na me bisa ne say obayi okoye na wakofa ba ma no eye we ya eye nyina so a woka wakobo adwaman ade no oba ya woka kire wo say wakoye okofa ba ma no one kan che sasa dia wonko na wo ji no da wi ntira me nyina say no da wi me nyina say ntira Sana woni ne ma na ko aba won chen. Sana woni ne nyinsan ye. Enti na wasan ka ma ne ko. Madam, na me na da wi ne nyina asa, we hwe yi. Madam, oba ne tra ya se. Oba bre bisa ko. Oba bre. Oba no to no ni ya so so me bre no. O ti ka da wi ase no. Oba bre papa. Ni ti ka da wi ase. Madam, obi no ka to ti ta wi ka wi ase. Oba bre, kene to oba bre pa. Woni ne wo ma. Nti mun ke ka san kire mo ho. Me brother also. We bre na se we bre. Me brother also. Meba. O say so oba no bre na oba no so bebra. Ye twesa ye nyi ni fu. Why na be hwe nkoda no? Obi amra. Madam. Obi akoso de si awofa mi no. Ya mo tate no. Ni ba ko de live for me friend me take him to be amoa. O se me am medical recreation. Me bre. How do you feel? Sao de mu tie. Ti madam. Say so na wudi no wudi mu mi nya ne me maame mi maame ko do so osuro mi maame de osuro popopopo就so betimi akunipa uti mu osu obetimi akunipa na akwa na asa aba no mi ma ni se mako ma wo onu ba ku ofie aka bantisi ona one na ekon de uti mu osu ya ma betimi akunipa ye kwa ye san ba obepata nkra no achi wadwene pi wo se be ukoba Wukoba. No me from Samaye. Ama na nyame no. What's happened to so much no? Hello. Amira. Mr. Doris. Do? Pacho kasa. Abu neo. Abu kasa wo ka che na mama why? Mr. Doris ya den. Aden sase. Samu. Won ti ase. Muna mututu sem ku wose yasum. Woni wose na ekoba. Na mututu sem ku wose yasum. Na mututu sem mo no. Na ma wose nya taban no we na wo yo no. Muna ma ka pa no sem de a che wose. So wose nku ne ba no. O fe say mo ba ni mo ma de ne ye papa. Nti wose nku ne ba no. No fa bu de ne ye papa ni fa nya ne ba. Uya pa, dole. Ose ni wa tamu. De di mata si no pe. Ami ni wa. Debi meba. Hello, mama. Aha, opening. Hello. Opening. Hello, mama. Opening. Me say. Fa wo de fa phone mu asa na me bisa asa ba ko ni anko. Last time na wo cancel no. $30 say.
na asem na okachira me no onye awe se ne ba ni bo dwaman me no $1 me ko share kwade ko police na bro se ni ha de to su mi me ba no we ya no me yiri da atade ba kompe wonu wa se de nkomo me ni ne din komo yo alima ade na atade ba kompe ko de dwabo so no eno ne de ya nse o ba ni wu ya na o twi ba kompe uji anu ma o se ko ye no ha de se o ba no ene ye wa ke je se ye mo mi ye se o se ma $. Ye mo mi ye se o se ma no je o ba no na o twi ba mi wa ka ya pa no mo me ku am pa ni faso no ye je de ko ye de faso wo ba kuma se mi ka uru am ho na ba ye o me ka uru am ho na ba ye mo ji 2 million de ma wo ko ya kwa flow mo da o ma se wo ti mi flare o $. Adibu wona ugu sabe yese me ka se ugu wona ma se ho na odi akono but what si bo ho na wi so a nya ho abotre na wa wale we nya ho na be kwa ko end ne ho na start ye udi mi blog ba ho me ka di 2 million ma u ya we bema me pacho obeda ne phone no ade ama o say tutu ama me udi o mu nyina o wi afia na wo bo blog se bia no ka u se ne che no tna be pemo ne Dane bema wo bo wudia meji asem no so so me kale ye meba emeji asem ne nko why emeji asem ne nko ayo na asem mo ko hye dem enko mo wudie na wudi ho mini ku hye kan asem no bi wo no mo dane phone ye hye kan asem ye sent sister dane phone mo say tutu ma me why madam o say ba ensanu a wadi beja wade no beto twere wo so wala so matma na odi kind be fie na mwanyi ana wala ama me fie matma se jo wonu ko na de ba ye o to ko na de ba be to mi so ma na me ba no kama me wo fam se me fa kwale mle no o ti wo kwoto nsa no me ba me ko fam se me ba me fa ne nsa mle no ma ko me ko nsa ko pa ko mo ji se me poso where the photos say fantastic pass me didn't go man me dem fam se me fa nsa no wo mu nyina wo ho mana ho mo okay na mami mi sa assemble ko Doris odey na oba echia na se bemet ne no a wutumi ka che wo ba se won ko report ne papa wo police station ne meche no Marco sika na diko jene so dem ho no no me ba fam se me papa de sika me jene so papa eye aba se me bo me bla man se me ba le bu nka se ka wo nya ne wo ye no me ku sisi nchinchi wan ti ase hello e wo de eye hunehuna mama sika na Marco bi get ni si ba to sika wo so da woni na me che da bi akra no waje nsamo enti na aduru ba bi a e wo se wo benya wo bi a ode ne eden ebe ma akra na adwena ba fie what Marco first one na mini bal mo what ya no mo ka se akra no wantie what ya no wantie what na mo di akra no wotie enti aduru se wo papa de ne eden be hunahuna no wo be kunu yo ne nete Marco pa chewo mebo se si a wuwu ni hoyi akra no be ma na ehwe no ese ho de didi ma ne bi die o frame na maseni se ma na didi eto papa ma e ma ne bi da so e sha se se o frame se we yin no o ma ni stand ka dwane ni be ma na ye ne die enye but let me tell you akra ne so so ne se wo jimi ne wo ka ho bi Marco me kan ho bi no utumi ka che akra ne se o papa ehunahuna no first one Marco o tamu na pa mo nti Marco ko fa nyin se takra ne ewu no wa na aka che se oba ne yakra bone nya wa na aka sata ma wa moto no mi na mi wal mo bi ni se wo ka che akra ne so onko fa na pa mo no ko fa nyin se takra ne free mo no te se wo cha se wa pa mo akra wo se pa to toa wa nya kuno ena ni papa etu ne ya wo kan wa nya kunu enti so papa atia no na aka che akra se wonko police station na wonko report mi e mechu papa se wo ko ba ye nyina hwanche no oda o de fie no mo wan fie e fie no motimu no wan fie o se fie o se ye hwan pa che mi ku akra ne papa yo kunu wo kunu wai Marco sika na di ko jane so na mi suro o kai ne sika ko jina ba so uni nyansa ba na ye hunahuna se wo de sika kwa ko jina kwa enye lokwe ma me ba mu sada na me wo ho enye sika ya sem bi ani ho na wo hobi e fi o bi na wo hobi na wo hobi ni shuka sawate o se o de ma on high die Marco o hu mi na metime dem e si anum
Me baby ti. Okay. Nti ha me dama me. Na me man kwatini. Ani wa modam, ani wa wie. Oja wa dem ko da ma. Ma me ma ko. Ha. And some atrabia eya na some ha 20 years. Mo ya japade bi. Pastor ya nya bibia. Almost ka great se fire adwuma. Dabi. Me ka say me blame me nya me sika ya adwuma. So ni nyam no pese me sadi me sika ne san hwe no. Se wo ko ya wo ban ko ba je 10 million. Pastor na man fa ma no. Nti ni nyam ne sa nyam na odi me fa mu no. Okay. Ko ukoi san ko biem. Aha ya Akoma 87.9 F makoma mu nsam dwumade no eno a ene waso eguso a wutie no yenko na yenko tie adanse yi emra na fe emfa second story ento so ayelele ukweku eyina na moye no me ye na mi hyede ni ska na masendi ska kufi so mo fanya ade mame enti me hweye no na me frɛ me anti se sika no yisu no so afi no obi yisu na me se besre no onyusu ye mesre no onfa 100 Ghana onfa mra na program be akobahwa akware bia ma na ye me ya enti onfa mra but na already na me answer na me de be ma no na me koye fibroid surgery which is last year. Timikoye surgery no. Me wo ho a me say me pain and I'm doctor say me konkwe pelvis scan no nhwa de bia fibroid na isan but mo hu little sick bi wo mbu no me say fibroid na isan fifi. Answer am this can be ban Maa Akos me bompaye na me say rade. Fa akora yiso ska me de koi rade yiso but fa akora yiso. Na say yare bia wo me ni pedua mu nyina ma me na me de ma me antin so mfamra. Ti me ho na me antin so ha ma me de kɔ na me so de nya me ase ma me de makɔ me koye pelvis scan no me koye and almost the doctors too me yare ma me ko emergency and no some say ekoye ye mo ye no some hu bibisa o na me doctor na ka na me san ko emergency na almost aka ye and that's the doctors too na confirm say bibisa esa eba na koye scan ma me de makwa koye e say aka say bibisa e fifi nti me de me yawe say eyi na esamba me de makoye wie kra mato ma adwum na me de me call me doctor say me kote results koye me koye a say Cynthia bibia nim obibia ye kama hwi nim ye hu hwe chese de nyamia fa akora so aya ma me de ma e dos na minim se de nyamia ye nyame be fa akora so ama me bisa de a me de ato nyame be ya ma nyame hram ne modwuma pa mo ye wate nyame hram de me hwele de kwakuma mi suye e ka me sun pa nyame hram sama chese ma hwa akora na makora ne ho ato me hweka na chese me hu de menye na ye tears of joy nyame hram power ma bye. Okay, enunti ononso adanse a owofa donation a woyema little kwaku akoda ya woda TV so ayehwe no ononso adanse a wanya fa ne ho na yabo ede akire wo no ubetumi afre 0245 301462 wode wada WhatsApp wode wadanse ne ba yebebo nti wonso fa wode ebra 0245 301462 0245 301462 0599814926 0599814926 enshira ewo adoye mu etimi biebie kwan na edemawo etimi biebie epono a emu atoto edemawo na etumi yi wo free kwanhia mitimi yi wo baby free musuo ne esan bi mo ti se wote so obi ya doye wo baby ya de kohwa akra we wo radio we na wo hwe na genuinely eye no kra yi Akoma mu eboa na manimu se de tie bia no nyame be fa so ede ehira ye twa ye ho aba na afa ye de second story no mame o te say da bi se de wo si atena de aso wo fie wajiji adamu na obi di nkomo wodi Mamba shoye fema abna sewa free hina bai pacha akra hey ufri gato na edru hey ani na ni bra ba na mboa ani bra ba pa ye twa ye ho aba ne abehwe ni bra kuro komo twitwe no ase oba wudin pacha fem Doris Frimpong pacha Doris efri hina bai pacha mi Kenya nsia bem ne ba Kenya nsia brem wodi fie say pacha 35 years pacha okay every what's my one about you idea boko me de mikru wase tutu na ba ha se na who gravenza o se tutu was say tutu pacha hey ayiri what is saying describe one to them pacha oye tuntum
na on said that Emma baby sa na on so tese on so baby so sa ready ya me ani eto aso Mapa cho me no wale wo nkra miensa na wale ne ya ba sokofo oba fufuro ama me de ya na bufuo fia wale na si ekwe me kro nya me bua ma mkro ya adwuma nya star ha me dan ya metimi ya madwuma ntino no oba no so na ete ntina me ma tu no wani ncho ba na epen na nyodu nso ya be ma ntida mo fia na efe me se me kro pa mo me ba da na makra ne na mu ya mama se ntimi mra me fa kra no mako me kro due na me ba na ya boshia ya ade na kama ntimi mba ntimi mko bo me kro ma ne ma ka se me fa kra hospital ma de ne kro nyamba ma mo yi nyin firi ho no mo ti yin na san ba fie ntimo na me san me kru esan kan ya asem na etra ntimi ma oba na ne tino ojan kwa ma ne kro na mam me man hu se musu bia nam no bi no ho no mo ntimi ni be jana ya tra hwen kra no ma no ye se wa tinti man ko se sa menyama awa dan ni mu esan bai ntino ewo ma na mbe fafuru me fafuru a adwuma na me ye no na me nyinsani ntino na me ntimi enye me pa cho ensam no emummienu sa enfa maye na bra woni wut kunu no ohia wa woni ne start tena ya okofa again ni eni ho enti de wagya ne mu no nyade ye betumi ehunu achema kire tiefo enti be man ba bia kohia no ba bia woni ne kwatena ye bra mo start ya na mo bo kwan ya no wode fa so ana kwan ya na wo wode ne fa so ye dan no okofa oba ne die na wo ye eye dan na wo kogya wo ma mienu ede ma no ya wo ba na kofa be ma nyinsen yaguo e ba cha Mampa cho manya ne hwe. It start na maye ye pe details. Mate. Ye mpem so. Maye details. Mampa cho manya ne hwe. Ya tini wo manam hu sente san ba wale nim. No ani me asetsa ne nkwayi. Ti me di mani to fam no afa wo ba. Ye ne sen kire yen. On hwe ye amakwam de ye ntokwa basa. Ntini mi hwe no akwa wo ba wa yen kye hono ma. Ntini me ye senka wonja me kwana me nkro so ani sta odi jam kwana makro. Na no de ba ya me kasa na me fia wale na sia akro. Ntini ma me fia wale na sia kro me kro enso so na mkanya adwuma nya sika. Ha me dam to me free gismam de ye madwuma. Nti me di nkran mpo ekroe na ne nkran hwem ne bosia ne tua no na ye me di nti ma me sa de nkran sa kwama no se ne be ye metime tua bosia no nti wo ma na me sta ha dan se nka mako fan nkran ne o ma baba betena na me nya nti se me ba pani no pam na fifia akran na mu ye me masem nti me kodu na akran so de wanyama ma de nyinsen de adwata ne nyinsen no ma ade na comment me ma nti ko bana man ye ma ye din ko hospital ma omu ye me ba fi request no ba na net nti mpenefo fia ne kasa asen ka yan santrans na yan kan wale sem ne hwen class ne ba ya omu da chinyenye basa nti ma ne ja wa ba no ekwan ma ne koi na mso me yes ba bia me wan me no bi no ho no mo nti so sente so was obasan ma tran de nya ne me ni pan be ja ma ya san atena nti ma ho kwan nti wo so ko fa ba ma mpatran wo ko fa ba ma mpatran me na ni mitim se me san ba bale ne bie nti ma me ko fa ba ma na me ne ti na me bes man fancy me ka kire man hu sese nti ono so ka se ya ne ya de so ne nya hwe asan se ono na no so na ma no abasa nti nya hwe yan tias na yan hwen kura no okay nti ma me ja da me ba ne kwa ma ne koi nti wo mana me fa afro me nya announcements wo hono mas na me fa afro no me fa afro na actually na say me try lighting to we say ka me mo na besia 1000 na on fa to light me fie na say me sense yan na say me wo na say me sase adwuma na to dia ma me na me yes say me ni bi me fa so me ba panin no na me stubbornness nti no so wo hwe ni school sa kwani ko school me na ma kwani stamani ko school wo nya me bi wo school ma je say me akasa say makoma mu nsam twumedie no eno a ena waso eguso awutie yenkwai na mene abena se wampafo bracketu eni nkomo abena awie wo frink krabaya wo bre ye dokono ana Mamba chode. Di asamwa. Mamba cho mene me kune wo ho no. Ni na yete Accra do me. Ena menye me ba atosumi no wanya 8 years. Peni anya 12 years. Nti ya wo ho na menye moye. Si menye mo do atosumi no. Ena wasimi nkoyi ntu na me se
nipa de me nyi nipa ntum ti me ka asa ne di wo hwe me na me ya me di me pa na mtoto me ho ne ya mana nti nya 7 months fe da ko me ne wo sa me so wona na damfo bi so plywood o mo ba e da no na ya sin room ne ya dem na osi ba ko ka ho no de no ye ho e ka to oba pe no de sa plywood ne che e da no me se me mfafa no so mfafa nti me ne me ba sa ta na mbala nya pani na nya 4 years ti wa pa na msusu mu chire sister bi se obi amenya ma amenya 7 months die me nko am da de se bi bibi ba kora anadwo a minya obi a meka che ne tini me nnuam wo nkokọ enti me de dan be han na makotena nkokọ no mti dan so ma beje akotua no na sister nse de makasa de ye ti minim de ba me hwe no no atumilika e de dan akọ han de 10 million able me se me kwa amenye mfa nkọ mankasa na meje na me de ko ha dan bi wo nkokọ ti me ko ha dan wo nkokọ no me ko ma mbokọ wo me ba no me kwa wo pa ya no wasa edi machi ba nkokọ sa ba ho no be ka sa odi enya hwere obe pa acho na sa 30 o ma no no aba nkokọ no ko ti me di 4 days 3 days no ko o ma na me suma kwa kra o na me ko di 3 days 4 days no ko nse wo na nkwala no ko di holidays no ma me nche bi mienu no ntina nsem wo emfanse October ebe ni 2 years na me bla ya ifro na wo bai nti wo bai na ma me ni menuam nyina wo edem na so koda sa na te da koda hotel men so men che na waba so na wo koda hotel na de bechi na bibia ye wa me ho na ye bebisa wafi na me di wachi na no ko nti me bla akra twika na wo de ye ko ne koda hotel ti akoda na ukoye no edi be 1 week 1 month na me hunye mi ko cheke na me na me fro ka cho se menyem o ka chem se bon se ma na o ka sa nti o ka sa no edi be 1 week o ka chem se wonyem no se se me mom se ma o se bon se ma why ade se wanyem edi ama no na o ka sa no edi 1 week na o fre me se wanyin se no na me se na o se wonye ready ntimi nko yintum and I say, would there be a 1 year ready? Me going to me in the pants, and no so mamma, Belayana, me am a boy, and I know so to tell me honey, and I'm a wooey. Ain't see, me woo and because I'm behind my manner. What castle from because I'm behind manner was he say, because I'm behind Colana 1 hour was he say. What's he say? Maybe first was he saying, mamma, not your back, your trousseau, and your free hall. Governor Marco, upon to say, Yamiatum now, sir. Yamiatum. Well, baby, and young for won't see more. Oh, we deviate some pain, dear. No, ma. And you'll be over Bahana. Aha. Hey, Marco. The best will be the farm boy, but well, could I know Mohano be frame? Who is also a yedi? Nancy a day. Also be Baha was say, Nano say. Daudu ka say oye we bet se say the way you number and I say hey no papa buy your doctor who should buy no address just say now I confused tomorrow be from no say hey mama Maa Akos na power down them sa odo for profile na we to other pa see ala Maa Akos 2 years masa no hey yeah so eti doctor me can watch you me jina so pa so chiao maneha no but so ya me class Mama ba ko wale ma do ko we wan na no ko ko so yo Marco every Dawu Scientific Herbal Hospital ya try kese no hospital kese a de nubina nkohini nubina hodo ana ye adwuma no ye wo sahwi asanwe so a ye nyina ye hwe ni mu se enche ye ba bebie atran kese pa e wo Asante Mantem ase a ende ebre no eduru a ba bia wo bia no ubetumi aba Asante Mantem ase Kumase na ya cho ba bia atran ya chan ya no ewo na ehobia no waba ama Dr. Dawood na nkasa ede enu ahodon so atimi esan oyade na saa bre no enya ndruye na obi nso ho no ma wo se okosa hwiasanwe so kwa wa mane ne adenti ana Dr. Dawood atrase akeka enkohini ne nubena eni nua bi atese eho eden na eye adwuma efiri eye kwaye brentomu efiri sahwia wode aye adu na Marco edro no
Ghana for enemy dada eye Dawood ointment ana fe Dawood 3 stick capsules asamre baby abefa bia no eno ana obia eka ho asama eno ana obia eto eye Dawood 360 capsules ana fe Dawood ointment na de tene se mpacho ebia wutie mi samre utaye adwuma den we driver ni we fitani se we hairdresser adwuma bia wo ye maame mu adwadifo ma mo amuwo tese babia no wakɔ adwuma aba wa bre na wakɔdi dwa aba wa bre no opese wo da na wo na eye wo de wo na kɔso edema wa mpacho ya pe Dawood ointment na efasasa ni padua no wajala wie no na de asasa ni padua no sa hawo ni nyina ahoyaw na ye wo nyina no ebefiri wo etumi ediama eye Dawood ointment na ekobasa bi atenase bi nsunti ebia na wo sisi ye oya untumi entenase untumi enyina ho tese de obeye bia na wo sisi no emu hyehyew wo ji ho a enjia mpacho Dawood 360 capsules ana afi Dawood ointment no de tene said capsules no eye topaye etu be memene bi o memene wi na mpacho wo de eye ointment no asase baby eye nyina so na eno so afro atumi edi amount na se ka so obi person ne Dr. Dawood atwe nkoma Dr. Dawood number no eye 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 we any number or be for Dr. Dawood na waboa na mpacho wanya adruni ebi sanso ana mpacho wutie samria pharmacy shop herbal center drugstore bia wo de ben patable bia no udura aseme also kan say ope Dawood ointment ana fe Dawood 3 stick capsules na eno ana bedu akagemu na enema so atumi akonkai ediama adanse bebre na ana efirimu eba last week ma ko beka mbeka ma mi bi asema na oye drugstore na obidi ne ba eba ya na jamrekutuni bi aye no na ohun de ma me no ma me de eye Dawood ointment na daka ba ko ebre no wasa frɛ ama se say dia side boom so ababa je 5 obaje ointment no box no mako enum 5 atese adwuma no aso o se de yemusi eto Dawood ointment no ebro adwene ntiase so na se de bia manfo fro mu di ho adanse no o se asem ba kwa na manfo kan eda na koma so no so person ka bi kire ne se ma Dr. Dawood ensesa nensa no eno enkohini ehahama ene homa hodo a wode ye Dawood ointment ene Dawood 3 stick capsules no onkoso na onhye mu kena emanensa na doctor so kra de ne lalai eja de obe timi so samre wutie papa bi kire se ni sisi atra ne so mako be se enfiem yenu atese wontimi ensore wontimi enye hwe ne mu abra wote yenka e wa Akoma FM se yeka Dawood ointment ana fe Dawood 3 stick capsules asem no ana ora so no so beko na wakwakoso ahwe na ye ho ana ofrese aduro ka so wakwakoso e de ahwe na nso de asi agye no we de ono ankasa na ma adanse no be de obedi e de amaye wo chese ni sis no wontimi mfa nya hwe wontimi entena se o se okwa adwuma mu mpo na so okokotena na kunya so a na akwa eboachi bidin tide bia de bia na se wona na nam sa wotena se pe no waka honum wontimi nya de ensori na onya Dawood 3 stick capsules chese omene no anopa no na afi wa mene no anwumre no na waba fie no wadware wi a oba beda no na afi wode ointment no so ayede asasa so nyina afi de hu ya ne se ni sisi a wontimi entrance wontimi enyina ho nche no afi de sa ha no nyina ayede afiri ho edi amano na mako papa bi frɛ wo so yekuani na okwa afuo mu a tese ekwan a obefa sumpa te obesoa ne niema no ya na ye bibi diama no o chese ode ne niema no esi eyi so eduasini so no akoto odinti ahyase pa kwa ye bi da o ene ya bra obekwa afuo mu a wonko na obekwa fa wunya obi ma ne nso a te wo so de kente no kokosi dunsini bi so udi siso na afi wakoto na udi tino ashase na afi waso a na wokɔ no mako mami papa isi afi de ontimi nya de enye sad ni bi ko koto a na waka fom ho ni sisi na ni kotodwe afi onya Dawood ointment ene Dawood 3 stick capsules wo de sasa so wo memre bi no ni nyina so ye de ekɔ afiri ho edema na sisi okwa ono akwa mbɔ mfansi eye
guntun so biemo o se o maso free form no dia soa se na ni sisi no ni kotodwe na ye de ha no eti oda Dawood asepa e ba cho sam e bia wo so wo sa haw ni bi ana wo haw bi mpa e bro de ye kai so makoda driver ni bi o frame me ameka che o se oye adwuma di free enkran ebe sunwan na ni sisi aye ne yasa ma ko se no drivers no ya mo ma yo 2 ono ne de bebe duru kumase a na ba ko so agi free kumase so de ediko sunwan ni nyina ye ni sisi ya de ana ye de ha no aye ma no Dawood ointment and Dawood 3 stay capsules afa de ono atimi twika no efri enkran e de bebe sene ko sunwan de so oduru ho ne se nipa wo hompa osafa bi asade akọ de Dawood etimi eye no o so driver ni efri ho no eno ne adanse a odi na wode kire eye a driver fo nyina mate fo nyina obi obehia ni bi obeka se ne honam ye ne ya anase e bi ani sisi eye ne ya de o so pe Dawood ointment ne pe Dawood 3 stick am sanse eno ene esisi ye de do a samre eje Ghana fo nyina ma kompacho doi anwasem baako ne anigi sem kese baako a ewom ne se oba etimi enom ana bema so etimi enom enu nti ne fe se Dawood 3 stick am sanse onoma epacho wusisi no emu eba beye den oba wusisi no emu eba beye den bema so wusisi no eba ye den ne no ana oba no ebu 180 na bema no so ebu 180 na ekamboma na ye 360 capsules eno ene Dawood 3 stick capsules e wo dwaman so as se obi a etu edegu so obi a eto fe 0244 886437 0244 886437 nurse ni baby ewo eye yechi hase ya hospital kese pa amako yechi aso hu de make hospital kese pa yechi ha na ocheso no onyo obi a sa bibidro yenkon ma bibidro yemfa o intimate bin sasa onde onye de onjindi o nurse ni benteja sa ne ma no onjindi etu onde abrofo de na no ye de oyisu na o hwe wo onua TV so no te se ye ka Dawood ointment na fi Dawood 3 stick capsules no se de bia nkofo mu ba ma ko se de osi eka bi no chense ade ne be ye de ebe ye papa ntie ne ono ankasa be kwa akopɛ Dawood ointment e de Dawood 3 stick capsules bi ma ko me se osise no ono na eto aduro ne ye de e de maye aja boso osise ono na eto aduro ne sanse obi obeba hospital obi obeka se ne sisi anase bia no kotodwe ne ye ne ya no ehu hia so de bekwa akoma doctor se doctor enhwe ne bia ma onko di la so debi onya Dawood ointment ni bi mano no onya Dawood 3 stick capsules ni bi de mana asem asiko case close at asem bia nye de eni honom timi show baby a wasamre oti enka what see enka Dawood ointment what see enka Dawood 3 stick capsules wasma pomodin ne ma won sentumi enka bi e bia wo ma me bi e wo baby de bia o company se sisi eye ne ya to bi fa kwache no wona na bi to bi fa kwache no wadanfu bu ose ne sisi to bi kwache no me so ye be ma so na wutie ye na wo se sabi wa ye mre wo mpam wuntime ne wo yire enda ema na ni enje se de na ni esi agina kokotobi ne mom de e ka cha no se eno enya duru a sabi impreduasa ye no obade de ededa na de tie ne se de uti etimi oyama koto adro enom se de oyam eya oja etimi akoto adro nom no se wusisi enso eya oja na no so eya de wo so pe ho asam ye de eka ana wo so pe ho adro ye de enom na adro kese baako abetumi aboa wo amasisi na aya adwuma ne bremu aya adwuma ebra esemu no eye Dawood ointment ana fe Dawood 360 capsules ti sisi no mako ebre bia no e wo so services sie no o services sie na ho ba ya den na wagina wona so enti oba pebi be ma won so pebi na empaso agro no nye de enye de ye pa ye numbers no 0244 886437 0244 mako ye dase adum bidum ya ebe se hia na otwese ne nyame enhira wo papa menua be makwabra nyame che ena yete ne nka e wo Dawood Herbal Hospital Dawood 360 capsules and ointment mama dia ne ma wonsa enka dre bia fei yankwa na ye ne abana se one powerful ento ayenkwa motwetwe ne so abana fa yeto aso e Timo anti me kasa me ba o sise me kasa me ba o sise na obi ka kira me se woni ge bia o Timi ya na mtime de atesem de mfanya tem timi ya meko
na me de mani akɔhwɛ nti me kɔ no man kala no me kɔ nti me kɔ sister bi na danfo na me de kɔto le nim sɛ me pɛsɛ me kɔhwɛ me mba na me pɛsɛ me kɔ na wɔne me bɛ kɔntɔ kɔ nti no wɔn kɔ gya me na me kɔhwɛ me mba no na sister na me to aso nti yɛ kɔ no na wɔfrɛ ne sɛ wa ba sɛ wɔbɛhwɛ ne mba na ɔse ya wo me mla nti me duru kwa me duru porch na me ba pani ne ya de hɔ na me wura hɔ me duru na ga bi te hɔ a wɔdidi na me kyia no na me tana ase te me tana ase pɛ na ɔno bɛ ma ne firi ba bi a mo da no pie ba obi sa me wo bɛ de wa na me so me mɛ hwe ba me bɛ hwɛ me mba wo ma na wɔ hɔ no so so bɛ hwɛ wo ma hwɛ wo me ne kɔ na me so yo ma te na me fa do to so mienu na me kɔtɔ ade ma no nti mo ta na pani ne so di me dika ba ye no ka kyɛ me sɛ me ɔno mo ne me bɛ kɔ na me so wo de me kɔ me ba bɛ fa wo nti pɛ na obi so di ka kyɛ me sɛ wa wo sa wa wo ma kɔra no kura nya 2 years a woni ga no kura ate dem wɔ hɔ no nti me ba so hu ga na sa wo be hu ana me na no tena 15 years ni 15 years ni aya wo ma ya banya 12 years ti sa na woni ga na woni na wo ma 2 years aba woni na wase sɛ wakɔfa na betena dem ho a me kɔto no wɔ hɔ no mo no ti me kɔto no hɔ no me de man ka hwe na me sa ba ba bi a ti adana afei dia me de ne kɔ baabi sɛ me eno so eti sɛ ha ya me de ne kɔ a mo frɛ na sɛ mo be kan sɛ me ba we se keto ya ma woni enye ne ba ene keto ya ma woni na mo frɛ sɛ de sa na ti ye dia omla na omunye die ni o se onya kwan ma mo munye die ni na mo so ka kyem sɛ se wo se onya kwan ma afei so me se me mba no so me kɔ hwɛ o ma me hwɛ wo mo ti pa ne kyɛw on fa me ba ma me nka asanye ne mba o ma me ntana me nkyɛn na de wɔsɔre na to bo mu sika o ma o me nwuye no agye me mba afei so me na ne tena 15 years ni se even po se ye house girl no kofa na ko betu ya ne ka teme so kwase ebu na wo bu me no wontu ya me ho kan ti ma me ba ya na ma asem ne se wose me ba nya ne ba eno ne asem titiri kura anti a ma me ba okay enti 15 years no na mpena wade anasa wade kan mamba cho onye me ho ade ba me ma me ne papa mu nyina nim wona ma kom krom bro be ten wo bia nim se me ne be ma me ne tena ade no anya ho ade 15 years mamba cho oti ma ko jealous ba no ahada panyansa kwa bi so a na ayentokwa na afi waje akire di saa na wo ye ayentokwa no wo jai wo anasa ayentokwa kra mo da sote na eno de se mfa ho na oye adwuma ban sabra ko hia no Meshia no electrician. Daniel Kwashi. Edi ata friend no OJ. O electrician e wo hefa. Dome kwa benya. Na ho no otie. Okay. E na won so ne tie na ye adwuma be. Bacho me dem ton fruit. Okay. O da so ton. Se de me ton vegetables. All right. Nti na won ne te efie ba akom. Na bacho. Ho na kura ya se wasini kura na ye ti sing room na. Menye me ba pene me na me ko nsu wan di si sa ho ni nyina ka ho. Enti mo fie na motim ne papa fie but one ne tie no osiesie mu mba cho ai ne atisi room no obesi ansa na akire obesi ho count na ye chimbe ho okay enti okay yanko hello adi ka na ko so bi enti bi afra na o ma mo sai friend bi em na adrope na ye hwe woni ne try dey na ekos because 15 years Acho hwe ko so masam bra wanim masam ko o start masam ne bra na matena nya sen bajo me wo me bat no tos me wo me ba pani ni wie na start sa e no start masam ti hu so be men kwashi start masam na wo ba ko bajo okay se mu wa masan tare adan na masam ni nyina no one poor baby anta ne ko mamba cho ya pena papa bem ma no waka hello kwashi me mo ha wie ana jesma kwashi na adan na wo ne abena se wa mai waje wo maboso ampese ma me behu ne ma o se maji kwala na boso ai waso ma ne hunu nkura no so I don't know. It's not any man. And if I'm feeling them here, you consider send and can be in send on Munkus for last and the same thing or you're not friend. So I think I'm so fine. Uncle Papa, and I'm no more friend. Then quite no one in so, the meantime, I know, say it. At the beginning, problem here.
Kwashi wasise oba abehwe nkoda na beba oba so form ba woman no excuses omoma kwan ya me de omo bebrel na wahwe wo mo memma ene ade woso man excuses a woman mehwe nkoda no madam abia so ka tell say me man excuse about Nicola no yeah fine Nicola no mo ni nchen no mo and I ban say ba ko pedin be de me ho and I get to no ni nchen into one ama ka tem say get to school so am so fine say school on because of school ko na nya company ba akra into no ani ni abia man ni bra me wa ha nko no me nchen into me ni problem bi ama se wase enkoda no bedi ketwa no bedi Christmas e wo ho e na wa ma na ama ne nchen bi mu say kon nya ye ma no ho me ho nya ba Akoma ala me boa eno de bibia ni we si ho kwan na enkra no so person kwan woni wa fine umbrella me ne ka that the dia o din kwan ba kwan me ho fine no you need to problem. Okay, nyame shiraw enti friend that I friend and then 3 days the friend of phone ka tem tawa in kwano si also mate so be fan kwano lam to say fine me friend ni me line one fa and I me 87.9 no kwano tawa kwano me be school because school fees so do so be fan kwano mama go to school fees na like school fees ni be shit because that train but okapila no say or the me call baby because the me kwa I want me man no so na ka train na ka me friend one family confuse I don't have any problem here because I on family call one family call ada na won fa be me ko ma me fa papa no ka che me say me ma be fa nkwala me se be fa nkwala na me ma be form ko na tam so a me de asem ne ba ha tie me di ka ba ha ansa na me sa ko e na o ma me papa frem ka che me say ono nka fa ba ye krom ho ne ya be ka asem no afeda wo frem se me fa nkwala na obi a frem papa say wo be ba me ya be ka asem me de se o pese me fa nkwala na agi se omo debi sister say wu na wu tu nkura no enwa na mo so wo pe wo se wo beba behia empanimfuo se wo mehia empanimfuo o se befa nkoda no o papa mo behia no o papa odi mo nkura no wo de enti se the same be me na ade na ba se wo fa wo nkoda ma wo the same be me so na catch us befa nkoda no a wo si agi se musi wo nyansa if me think about the form sister and me go to ask you ama embassy so me ka say me stop before man you know so me start the over that fan kwa na catch me mama just cookie because we just come just cookie and me go tia na get chance to be fan kwa na 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 fan kwa the best thing we be say over that fan kwa na ai kwashi madam eno de ne kwan so ano no so obefa nkura no a ewo se wu hunu ba bi a ode nkura ne kwatena se be ya won so pese wu hu ma abekwa akohwe wo mo enye no na aka kire no ma melipo ni sala so ni prefi woni ne prefi nya mi nkira se wa ye mema esu be ma bi o wan kwa kwan tententen no watwa asem ne tia ma ye na mom no yade no akwa akoto no ye hwade ba ko wose akra no ketua no enye wo ba etisa yo because yo ni wonde samekasa yes I say how many years I don't been away whom you go for that and I be that me ban ho last be if I year you be say you what then you have permanent engagement and a wedding yeah your date in time dia na be the ba ho if I do and I do you so we spend that them ho it's in you have them about for no no openi no me kwa pro so ti dane chinsane nya be binda enti be wi ko nya just of you and kwa just out I said this happen sir and I go nya ho that was around 2 to I did not they asking what I'm saying coming commandam ko ma de chinye enti that way na de chinya na me ba kra bi if I saw ka che me say on him there's a otu for man to on man
Sawa, obisasa. Ma me friend catch am me no catch am say me mo me nsem ma me ho. Me mo me nsem ma me ho. Enti nyi send the science a wo ba wa mane. Ma me on kan you say dey answer me. Hey, wo boa ma. Ani esi e de no be catch us wo ne wa wo. Wo boa. Ma bisa so me ka hin say. Me kwa we kwa ye mo pressure. Enya hwe kwashi. Akra no me yentwene ho ma so bebre. Ye be ye DNA. Na yahwe se akra ne yawode bi ko ye hunu bi do e ma ne bi yakra ne yode akwahye wonim se ya yedie ne be satan ni na ye be ye na akra ne nya me ma ne de wei ye be ye hunu ni Ma frame 7 time Omo so omra wonye die na so ma sewa peja mo ma ye na ye be hwe na ya yedie ne na fe ye hunu die Ebekwa Alaska Star Enterprise original wallpapers ahifie enunti enei se wallpaper papa de free Germany Sweden USA baby ade aba na edi chare na enho antemu a eye Alaska Star Enterprise original wallpapers ahifie no ho ye wokumase Mrs Anoche Plaza ye be Prudential Plaza dum for Alaska e was 055-411-4878 055-411-4878 Pastor Julius Mamimu Akwaba Mami Jos Nana Iremamu Akwaba Evangelist Akwaba in an equity ko obebem Pastor Julius yan share first story no ye di kan ma echeti Doris I no say to Doris no say to ye chair tie fo nyina ma aware ho aduru ba bia ade aba mesre ye nyina ne se on se kan no na enka de eye ne se obi bekwa aware kura na onya fie ntete ye nom ne saa neoma no but yen ye bre so na as school sem ne neoma bebrenti saa mpanimfo na asetena ntete ye sɛ yesi serve be ma ne ade ade ye hu bibiem na ye de university sem ne ade ade abam na ema ye hu saa ade no it's about time say ye be pe kwan foforo so de asuamu ade na atumi aboaye ma so o se tutu ne yire case ya utimu se na problem o wankasa because our real ye sha se e mu ana bibia sini ye ntema tete ne omuntem tete be mprensa last one equal was say 1.5 years since almost say be kan bom 1 year 6 months and so almost be kan bom na omu kan bom no e na ba say nyense bai e na be ma ne o say 2 person odi achinye say akola na nya ne dia man from so kese power how e say wo ba ya o bo o say 2 so boy die na o say 2 die onti a wo pack onyo makọ na se wo pack onyo makọ a e die na o say 2 ka kire wo ma o sase onyo ma sa de ba ware na se no so be pa ne chese o de brankra ni nti halam from so wo no mama sa uni ni party na o fi se munye compatible ma de mu be ye biri ne ho e be fa ade ba ko ye ntia se wa ware ho no mama me se aware enye odonko na wi amane wi pe yo eye ni o ma bebre na mu odonu nya sa de aka ye nyansa eti so odonu sa na bibisi na mo ntime fa nyansa nkura ware na it means say sa kopo mu ntime tran kosi awie ye se muntam ti ase se muntam ti forever se mo hu sa na mo jimu wachinye ere me be pa chaw ye be sa tena ena nkura ni nti ama mu ye dan on se wa bam prensa still aware na se egu still egu try say o mienu nyina no o munnim nyansa wo de be kura wona ware ye no amana ye yie enti enkan hu hia se oba nka ko be san ba san prensa no se enkola ni nti a se na aferi mu ntima te kura still enkola no mo wu ana o mo na so te ase na so mo te ase a adenti na afedi enkola na so te ase na enkola na o mo ntu ko ba prensa no san enkola kro na nti afedi na de wajaye penifo se ofri ase aburu nsuo ntema na woni ye kokko se na wonim se obeja nka jane ntem na hu anamotutu bi a obetuo me baby abema na emfum so a wo ya eye me hu ye ma de bia meka oba nya kasa wona na nyima se ye no kro se nya no kro nya me adom na de dire ni wo obetima baba ye because on oba ye no 1.5 year unso wantimi examine anya investigation bi hu se onyima na wonyim ana ana ne dae nti se woni na da no wanyim se no se eye wo a woni na da nti wo se wonyima wo ha on sen enti se ofi se bibie na wonyin ni kura na eno se okay bia maame anyense ne de no kura ne menyin ni because according to no oba na ma no ya we se yentam ti ye no me ko fa be ma ena won so ko fa oba nti mu nyinu nyina no mako brumo no masa ba be hia enti se bibie ni kura na se ye be ma no ne da na ma no nyimia ese se hunu because oba wa ka cho se wo ko fa be ma de ese wo se be ma no ne bada so ne bada so onyim ya
se wanyem ni nyina wa mpam ya eno ansa won so ne kokoda na wo ne kokoda no wo se wo na anyem ye ade a wo se akra no de afede me mpam mesere wo se tutu obi nka se ye wo na anyem because bebia mu nyina mo fefa ne de obi ntumi fa nhyɛ wo kon se ye chinchinchina ye oba ɛna ɛnyɛ se bia no onyamansa na wo ba na se memu uye die na die se aye wo na wo ne dae no ɛna nyensen na aba no waje wade no ahwe oba wo ne dan so se die na prove se be ma na ɔno ko twem pransa wo be hia no ɛna ɛyɛ ne ba no so afa na ade asomdwe aba I think the second story no so the same line ɔno so ɛyɛ menye sa mesre mama sa ne ma wo yema yani na ho aware no ɛdin o de bia mekama ɛsɛ wo ware na wo 25 years a wo be di 70 years a aka I think 45 years woni ni pa ba ku yo ekotra sa 45 years enkwala bebam 25 years ma within saba wo trekwa within 25 years na ho no wo de be wo nkwala no mi se miensa wa wo wie 30 years 40 years ni nyinara wo ne oba kro na e ba betena ahofro beba odo no bete enu de ake nyinara eya nti de aka ye nyansa ma nyensa ba yemfa ho brase ne yenye efise ya na sabi yedi ye meda say fly away travel consult ye ka wakwantu hu nsam nyina adiama Italy Dubai 1 year working permit visa panya ye de ema Canada visa where you reliable Canada visa normal na say express panya de ne border form na ye de ama kata world cup combo package and ye de ema wo baby a would baby abeda reservation visa ticket bibia edda ho twen UK and apesa ko eno so ovesa no ye demand you nya no birth set and afa passport wakwantu hu nsam fan kwadan wo bi no oni sika mo ani so ntewote kumasi inside bonsium eho and fly away travel consult ewo friend 0543 888 773 0543 888 773 0543 888 773 fly away odu betu kwan na nakua Marco me ka kire me ka nketo abi o say tutu yere se mesere no wawu anani nka na menem sa ware no won ware biemu a onko nkobo ne bra enkola no wo mo papa ho opese wo kohwe wo mo a okohwe wo mo se wonya ba bi na mesere no a onna ne sister mo ho na onyame ye na dom na wo ye bibi kakra na wotumi han ne dan na wakwa akotenem na o ma o say tutu nwene ne ho na opese wokohwe ne ma na wakọ no wakohwe ne ma no ohwe so na nani ji o say tutu hu a ene de onsanko na omokobo omobra na maako ade ba ko a mepese na yesu ade wo mu se ma na ye jaya wade ko no ye ba afei na ye ba be kirekirem ena me ko ye ena nko hia bra kofi ena bra kofi me se bra kofi dia na ye me ode mi butu ho ode mi da ho me fa wachi o ufa nanim oba ye wanfa bi ofa bie no obekire mu kire awo ema no obekire wo se me fa ho ekwe me ba onua TV ebetwa wo mo ho aba simaka krabi achi kwaje nkrato onua TV da wo me sra wo me kan kire ba ma se wo kofa ba ma na kuma to ne yemu da oni wo te sadi yi abaya ne ya wo te se wo se wo kan ya na ne yemu hye no enti adwaman ya wo kan nyina ye wano ema bebre mu ano oba ye wanka ne dia nkyerɛw eti abisu obi wo ho enu ti na akọ ye yes onu ebi wo ho wo de wo kọ ye kọ ne namu e be ka wo de wo susu wo pewu nti na wo sa be fa awo eti ka wo tum obi ne kọ ne ba bi ye no oba pa wo cho no oba pata wo 600 sebra eti wo pewu eti na oba be fa awo eti de wo kọ ye no enu ano no etwam wahia wo bi foforo mo se be bo abrabo de foforo we nyina eka ho ben e ma no enye no nokore no e na be ma wodo na gina eno be sei wodo no eti ho no munsue nyansa e wo ho eye bo past ono so wo ne past akwa bi ka wo se hwe e ma fo akra bitumi wi wo mo nyina da koro so hu no se me mfa oba da me oba ba ku bi na me na tina enso wa bi ma buru be 30 times me sira mo ma hwe sa de ne wo yie na odo ya ade ye eye ade ye enyini eti ni o ma egugum na ma wodo no enyini na bibi ketuwa bi bebomu a ma wodo no esanka enti mesira mo hwe ade ye obi do wa ehu enti hwani ye e wo ho e ma hwe ni ye second story Marco o see ye musa lady ne se obeto last born ni din obetire se ni din obeto ye e de na kire se ne ba no no
enti waka akira ne maame ne papa mo say akura no obeji ni tu mutu ni din nam se masa wa metu ni din o wo betu ni din o mensuma watopabuo obi kura dia ba wo se mensu je pop ma obepe ma pa me se mensuma watopabuo mesira masa kwashi mesira wo a wo na wo ko wa ompa so kachira abuna ase wa ebe anyame diade a ene DNA sese nyame adom ye wo doctor kuku dam ho ye wo doctor kura wa ha se wo si wo chena nkoa wo sika ye ready se yenye DNA ne ma wo akwashi wo ba no behunu se eba wei anya wo dia because ma no misuro wo mu eji se wo nyi utirimu no wa adwuru mu yo kesene a kwashi emane ha okra mesira kwa to yem bra be ye DNA wo ba afa enya wo ba ma asumdue nye de emra me ka kire obai se nkora no o mane nkare papa ho okwa onkohwe wo mu no mo bra na ma nya se asa wo mo nkoa na badaye ni gu wo mo yem mo nkoa na ma no mo na ma wo mo ye de mo ma no so kra mo ntumi tete wo mo yie mo me nipa nwene ye ho na mo so ntira mo papa ho bi evangelist mame asabna yiro na yɛda nyame asɛ nkurɔfoɔ sua deɛ wɔ ha paa sɛ mame musa question wei sɛ ade na kakra bi a na mapake mo nneɛma na mokɔ ɔnte aseɛ sɛ onim sɛ ɔkɔ a ɛyɛ maa ne bi fɛ mekɔ na bɛrima no mɛpa kyerɛ a te sɛ ɔdɔ wasesa na wasan ba yɛ me fɛ mekɔɛ kora na ɔbɛpa me ɛyɛ ɔmo fɛ mame nka nkyerɛ mmarima nyinaa sɛ sɛ wo ne wo yere te hɔ wo ne wo fiancé ne te hɔ biribiara nsiyɛ sɛ bɛrima no charge ne sɛ wahu deɛ ɔbaeɛ no na wapake ne nneɛma kɔ sɛ ɔkɔ na ɔsan ba sɛ wo na wabɛkɔ akɔ mɛnkɔpa ne kyɛw ma ne mba adwene no a wɔde kɔɔyɛ no nobody knows ɛna wokɔpa ne kyɛw nso sɛde na woka no wokɔpa ne kyɛw na ɔsan ba obiara bɛte sɛ wo na akɔpa because ɔkɔ no nipa hu ne yɛ enti ɔbɛɛ no na ɛdɛ no wasa bɛrɛ wɔde twa wo dwan sante kasa saa ɔbɛpa me kyɛw na busuafoɔ ba bɛpa me kyɛw nam saa bɛnyɛ saa bɛda kaminsi hwɛ mesrɛ mmarima mesrɛ mmaa bɛrima no ka sɛ wɔkɔ ma ne nkɔ ebi asi pɛn o ɔbaa ne sɛ ɔkɔ wasesa ne nneɛma kɔ a ma ne nkɔ akyɛw pa no sɛ nneɛma ha no me maka ne metirim na menka nkyɛ sɔfo maame sɛ na ɛnsi nso sɛ na wapaka ne nneɛma na wɔkɔ na makɔ dwa atoa a maakɔ meyɛ sɔfo menyɛ bi da menim adwen kora ba wotim ade kɔɔ me nso so mekɔ a ɛnyɛ ade a mɛba m'akyi obiara ntoa na brabɔ so sɛ ankɔyɛ saa wɔkɔ na waba mprɛ nsa na wia abɛtena atoto ayampea sɛ wɔnware ade a wɔnware mɛma no de bebree nware ɔmo mpa adwareɛ so ahụ sɛ mɛma mo yɛnsua deɛ o ɛma na ɛno wɔ mu nam no ada a ɛbɛbere ne soɔ no ɛnsɛm a ɔbɛyi ato hɔ no saa na mo nso mo teɛ ɛnyɛ no kɔre saa na mo nso mo teɛ hwɛ mɛma no bebree nware ɔsɛ tutu nko adeɛ menyim mɛma no bebree mpa adwareɛ wɔboa sista yi bɔ ebi yɛ ɔtɔ mbaako gyaba asɛm ɛbɛbere ne so ɔpɛ baabi ayi adwareɛ wonam ana wo yɛfuna kan na wo pɛ baabi bi afa wafa bo sɛ nkyɛnkyɛn baabi a obi fie mantam ya ya ahro asa no aso asa no ko sɛ nko na opɛ so ɔde si o na ɔno nso ka sɛ na sɛ secret we bɛka 6 months ɛnɛ na ɔbɛka dada de na ɔbɛka sɛ tu nware na awari yɛ kata nneɛma so papa yɛ kata nneɛma so nneɛma yɛ kata ɛwɔ mɛma so no because ɔmɛka ma wo sɛ tu sa mɛfa no ɛna wo so wɔ so wa nyi bio enti yɛ di aba ne yɛbɛsrɛ mmaa ne mɛma na mo di awari edi agorɔ no awari is for mature people wonya mature da menko na nko ha obi ba na nko tete no munsu nyansa ya ye de ware maami oba second one die be ma no
ɛnna de abɛɛfo kwan ayɛfo wotumi fa wano kɛkɛ ɛnkasa menye yɛserɛ wo bra ha yi a ɛfie ha yi a yɛdeɛ na ɛfo yɛwɔ doctor wɔyɛ no excellent menya reward na afei bibi ato atwa na wokɔ bɛɛ mama aware na sese ayɛsɛ debi amekon aware sese deɛ na on say enyeju ha ya na nkofo adwen o mo say enya asɛ ba mama ba bia ekɔ we ne dia aware we die enye yi na me eya na aware edin obi ankasa aware emre because u komu fofra on say u fofra ba aware die ba do because o he bi mo niema o mo ye na say aware ya ga yi kɔ die aware ya ba ma yi kɔ die me ka chem aware nye easy na so no emu ede e say eye say baby ede baby enyu no na baby adru no mama enye yi de message ne say baba we enkra na miensa wo be ma no minji ne say wakɔ no wapam opa kɔne kɔhwɛ o ma ba ko pe we die wo nkwa betimi ahwɛ so okasa on fa bi makra wo ye adwuma kakra so otonso enti at least otonso ne kakra betimi di ahwe no na wo ho a wonya bia na ade kɔ na na oba yi wo se ba ko yare on na seniska me de mama abrante no ma na o mu jeje o machi no wo se yes se ko tre bo ho a ono no de wa shiri ano na ya ko mu gina akire no ono na tene gya ho ono onim se de sisisi ne fa enti mu a mo tie akire na mo toto ba park ne so ne de mesre mo wo ba kro na tie akire na ho no uti bi ho mesre aware mu nsem ba yensusu nka wa uti eche no susuka na ode ensem mum obi asem o kan o se bi wo fie mesre mo aware ensem ba na mo amone na meche na mo yesa no onim de ha no na wo ka mesre abrantie no se miensa no wo ho a de o kan mama sanka o ka se be ma no mpedwa na ka me etu bi bo na minyi ni se san menke asore kra mesre enkra na miensa wo o de hwe wo mo baba kwiketu ayi owo hoi matekra so se akra ne nyodia DNA ene ayefo ne ye ka second story ni nyina akom DNA wo ho brabe ye ne hwese ye oba ne hwe nkra no de obenya bia fabre no na ono soso nya adwuma kakra na onfa nhwe ne ba mama nyame ensha papa na na yire we de kai eda so pepe yankwa na ye ne akra ni nkomo ye ko piwa natural health that was the therapy garlic mixture bedwa so akra ye me ofa say akra na pom te say ofa say nyame adum ne aka me do nku am de abegina ah na me kra me hu poma no adai say no on say 3p na da roma on say ne esane ntimu da bia asem aye kan on say untim no kan sisi ni sana amri bia na ofa say na ukra poma ba ye on say me say ye 3p wu adwuma no esane mi ntimu ama maposo ne maposo aye me ya ni nyina esiso so kama adro we ne da bia ye ba me ofa say ne kamfo e dia ma enkrofo ehwe no mo etie ya ana no we enkrofo be kase e bibi o ho no ansan na eye reverend e ka ho asem ya evangelist e ka ho asem ya adwuma abode ama evangelist ama ne na pom de nsem agina na so no enye fa di agro and this evangelist ni mu di ho adanse e se binya takusimpo bi obi di ama bibisa o oye sofo wontwa ntro adro nye no a wo me kase age no enka mete ye enka betra ha nka wo fa kire ha nka wo na esen ni bu befu because one madro na anye we ya besore ya mo no tobe na why o mo maso wo fase na ugina ho ye wo ya semni arisima ma akra wo bekumi me bacho say yentu aso okay beza 3p garlic mixture drona adwuma ehye no enye adwuma ketwa eno ntsam mmiri bia na me kamfo ade ama me se egusu ye adwuma na ekoso ye adwuma na be koso ye adwuma ene wona wa mo no ne wo mo amia nyina mo fa se ne wo mo frɛ nie mo sendi ye bio mo fa bi mane ya brochiro mo fa bi mane ya brochiro esa ye adwuma pa adwuma drona ye ne ntie wo me so fa say number we na fe oni eni nkomo 0248 92 88 24 0248 92 88 24 and I mean nobody nkomo afa niam pie ho me cho 3p garlic mixture adwuma ye ye de kaka cho say 3p garlic mixture no ewo womu and afi nso no ye vitamin C ni womu the only herbal mixture na herbal medicine na ye mfa sinja so eno aye 3p garlic mixture
bia me ba ha metena ka kyerɛ sɛ ade bia wo nuwa mu a na hoɔden e wo mu nasa abibidu awodo pie ho a ya no nuwa mu antina ahoɔden na wo mu no nsa ntumi nka ne saa ɛno ntina 3p anim di 4 tena se na ɔma hwɛ hu sɛ dabi ade we yɛ nuwa mu efisɛ vitamin C amri bia atwam covid-19 ne yɛ bɔ wo da wuro sɛ wo bia no vitamin C wo bia no vitamin C no yɛ nuwa mu a ɛbɛkɔ ntinya de yɛbɛha yɛ ho nuwa mu sɛ bɛyɛ a ɛbɛ boost your immune system no na sɛ yɛde bi ba nipadua ni mu a atumi aku atia yɛde na ma ho totumi aba me sɛ ofa sɛ number we na fe yɛ ni nkɔmɔ efisɛ 3p adwuma ɛyɛ no ɛnyɛ adwuma wa na me bewie na fe ne mabɔ adanse nkrofo edi ɛfa 3p garlic mixture 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ofa sɛ me nkasa me nkumu asoboa yɛnkotia danse a enkrofo edi efa 3p garlic mixture wanwade a 3p garlic mixture ɛyɛ ɛwɔ nipa abrabom na me ba mbɛka hintasem bi akyerɛw ɛne me ntra sisi a yɛfɛm na fa me taxi driver na ɛnkane na me sisi ɛso me sisi na aka me na to na twetweme ina 3p garlic mixture no aboa me pa ɛde ama number ko pɛ masa na ma koma te teme ho de ne mente ntimma me to bi so do ni de ka fa na say no ma kuma shi me fa mi to bi no ma yen ti sia de ya na me yafu ya ka se ba no no ya no yafu na ru di shuma ani me body na kama fa adoni mada adoni powerful ay powerful me see mi ndia dance sa da modru na e nwa papa me pressure also pan no ma kuma na me dre ti sia to mi no ma no ni nyina jai adoni ya mi nim de mo dia ye but masa bibi wo Messenya mi tramo pa nyemu 3p garlic ya kamena na free mo. Wo koto dwene waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3p a ebegya ne se hu. 3p garlic mixture. Wo benya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinam. Entina me ofa say adanse enkrofo edi no. Da bia de me pese e me ye no say onso bra ne beka danse di fo no ho. Wahu yeah assistant manager Jim Maa Akos Ukon office say ya ubekwa akotu say 3p enegu. That's right. Oka dro no dia onom ye no eyema no a say waja bibidro bi anom 3p no no. Wahu enu nti no ye ka ne say ye no. Wan hwe ya obeka say ye. Ye no ye mpese ye beka na fe ne ye de hu dawrubo na bia no. Wan kasa tobi ne so hwe. Me say woto me say woya de nti ade koto ye no sa anye wa bra frɛ me na beji usika. Ye no nya de afe ne ye be ye na bia no. Ye so ji hudi anu wabuti. Ye hudi nti no ene ye no to sanche say koto 3p garlic mixture. Na fe no adwuma eye wo nkrofo abrabom wo mu di hu adanse pa no. Onso bra be kan danse di fo no bi na onso ton mayen. Na se obi kan wadi hu adanse a che nipa na fe no yetumi atoma bibia so e fine di ama wo. Me so fa say number we 0248 92 88 24 0248 92 88 24 adia ba ko ameka akyerɛw ne sɛ kɔba sɛ wo ho na BP high blood pressure wo sɛ ɛwɔ soro emri bia wote asɛm a ɛyɛ yi bia krambo na wo yɛ mahyew na BP arise na gye du kopie mu hospital wakoya die ya ko wanum no anum a ɛnkɔ emri bia na fe na ma wo hahia potɔ ho wodwene kura ensi so me so no 3p garlic mixture wate ɛno twam nso a obi a wo menstrual pains wo ba na so wobɛkɔ afitie ne yi anko na wote a sɛbi onye obi a sa no obi di atona dwumi so yɛse ma nyina sa na omotie yɛse ne wo a ɛbɛkɔ ɛne nasefo mesrɛw ɛnyɛ ma nyina ne kɔ afitie nya problem yɛ o ma kɔ afitie de bɔ bɔɔro yɛ o ma kɔ afitie de kɔ bɔ volleyball yɛ o ma kɔ afitie de kɔ tumirika yɛ o ma kɔ afitie de ti radio so kasa bubobubu mu ɛnyɛ obi a no wo say problem we bi se problem we bi aba yade me so no 3p garlic mixture oba bi wa menstrual disorder eba na bosumi we mu eba na anu bosumi ba ko be hu na ba nansa bosumi ba ko be hu na ba say yade no 3p garlic mixture ebe sane ntimo se garlic ne wo mu ntia bua moja no e ma moja tumi di afurisen ni padua no yento oba ebe boa wo 3p garlic mixture me so obi a sugar level e wo so me so sugar yade bi atiti ni pa bebre no a wan hwe ya be hwe so wa be hu na de koma oba na de koma ko generational curse me so entena o masa de we entowo no 3p garlic mixture me show bono to ntia se o ho beto ama wo be danse dini a wo be ka 3p garlic mixture ho a kire nkrofo obi wo be ho na nsa tititi ai se de ananse a kye wo no
what wedding me so no 3p garlic mixture wati na fe emwa wan kasa ni pedua no on sa ye titriti na untumi ntire onsam nyina no ni nyina be kwa ma ho atofom obi a waye kase dodo obi nkase kase ye bone obi wo wa ne de no eye kase ne wo se kase na bro so a na puto kase mfi na obesity no me so entra ma kase ne mro so fi se kase ba wo so na bro so a e de help bebre ebia kwanya mayade awudo bebre ba ni pedua nim entra me so no 3p garlic mixture na wo kase yo na abro so no enya mo ni nyina mfi ho enna ni nyina mfi ho ma ho to so entumi nya odia obi a stroke etete wo o fan dwojo o kasa obi hu no wano achia me so e ma obi na da woda visa eye say stroke no sensem nyeye dia bibiduru ankasa ne sa me so be 3p garlic mixture e ma ho tomra woni padua nim wo bia asema nte se yade etete wo se ekoba se e ba obi hu se ye nya wo yi amfa ma wo hela amfa ma wo na owu aben waboboa ade na wo tra ma mere bia owu abo hanya sa e wo bra 3p garlic mixture wo me so no 3p garlic mixture wate obi a wontumi nyonso obi a wo fo ayekese ye nuane mmerima ye nuane mo mmea enye obi wa na fo ayekese abroso do me so no 3p garlic mixture ne se sade nyen na ne ma ho so ntumi to stress tetiwa no 3p garlic mixture me so 3p garlic mixture e ya dru for 0248 92 88 24 0248 92 88 24 me say o hyase se won no mo a obi hu so obi ho odi adanse no so me hyase se me no na fe me wan bibibi asade me hu en me so me mo ba mu sa na dru no toda nipa bi wo anya wo so wodi anomaduro no na fe no wankasankasa no ebra ni bedi ho adanse kire ya de garlic na aye ni nyina natural enye bia ye mfa nkotete ba bia mfa mfrafram ni nyina purely organic natural ya de garlic na aye ya de aye lemon no ma frafra ya de wo no ma ka ho a ebu ani pedua no ade bia wo 3p garlic mixture bia mu no ebu ani pedua ni mani pedua no etiapo eno se yesum ni nyina gu aduro ba kom se gine no nom ma ho nto na ye ohene ni bibia so ntumi konkan me sell frɛ na fe no ne doctor enim komo wate na fe how bia no wo de ka tere 0248 92 88 24 0248 92 8824 me so King's Walk okwa Accra Okaisia yo King's Walk na fake of some heba Ashaiman yo Ekus Pharmacy Tema Community 5 yo Little George Medina yo Health Alert Clinic opposite your post office Kumasi yo Kolnak Herbal Danny Herbal Chris K Herbal Ena Ho yo Abesam Herbal Takrade yo AA Mensa Koforidua yo Gapson Pharmacy Ena wa yo Mumuni Away Enterprise opposite your Cathedral me so 3p garlic mixture e wo pentuom tinafe no wa hyene nso e de amame e wo pentuom friend number we na fe no ne doctor enim kombo Piwak Natural 0248 92 88 24 0248 92 88 24 and 0201 00 21 0201 00 21 yankopon sha so koto 3p na minim se na me gidi se ebe yo ho adwuma nyame ensha papa obi de hia kra so de awramu Piwak Natural Health akache akwaje dupa your friend 3p garlic mixture mama kancho na we say Dr. Mafo Fertility Center Dr. Mafo say minisa awo e na wo pe awo abo be ma oba ye di twam mpoa momra Dr. Mafo na mo bewo wo na nso akoda no ontumi enante be ma wanya na mu nsa yade me say akoda wontumi nante Dr. Mafo e won was specializing to be so wada but modern answer enei wo ba no odene be kokuma se atonso esreso ati ebisa ba se atonso sreso ati ebisa ba se e won na Dr. Mafo Fertility Center wo Ben Presby School no Fred Doctor e was 0244 41 1099 0244 41 1099 0244 41 1099 kafefe was talala kafefe talala mesilos pam counts bema waye mrempemu wo the boss 1 minute 2 minutes no adwo so nkuruma adechi ade sa bema no ehi ensuo ene sansan bi gu bema no ensuo bi fita efri ano eba onu oba da no wagemu sesia na oba enka ewo ho enka ekro ne sansan bi gu bemu woni bema da woni atenka wuko fichensi sisu ye ema ebaketo bi kokoko na ejai mesa oba ne emergency repage pataku akoso ekumanum hyane so se wo benum kafefe capsules bema woto atobi bre wo oba woto bi atobi
bre wukunu kafefe talala eya fe Harriet kafefe woman na oma kafefe ni binto sanse nei neto ene woso Daniel ba kwale na apidance made bobo ase owusko bi won kokko fre 0207 183 819 0207 183 819 na mom ena wi idea me ka che nyina ene se bomodia na ekọ ma wonsa enka grofine emojadro ye mojadro papa wonu mu a wubedidi ubeda ye kama oba wo mfichi kuro mu bibia besisi so eye me ne memedro ma ne memedro grofine wapetete na ateko nonum bi grofine ye dra chesa wonu mu sisi kama wo redia ye fe nane stradia da wonchini mu nyina enu nti wodi no mystic kwalenak ashtam room smart bobo as Freddy Mess apidam pure live ene chemical show biamo ubenya Maa Akos adro grofine Blacktronic no ebe na Shanenson 0244 596532 Dr. Wusu number no 0244 596532 0244 596532 and kind Okashi Dragland so wo benya bi grofine ni bi ato na ene Seneca Practical Skills Center say men kan kira wo say wo a wo betumi ayi wo yes adwuma we no wo ye adwuma we de mebe boboso no ene wato wadi ni nyina ne se wode wo CV ebeba ni ehunu se no kwa adwuma no onim na yede wakwa abrochimemu no wakwa ye adwuma excavator operators dump truck operators wheel loaders operators tipper truck drivers coast and as lightweight vehicle drivers backhoe operators forklift operators grader operators crane operators bulldozer operators compactor operators mo se adwuma maker wonimu yo wakwadiri wo mu a ye yan se wodo CV beba ye do tu kwan kwa brochira kwa ye adwuma fresanica e was 0502 76 70 27 050 27 67 027 050 27 67027 Frayesia Nafa Silvebra Yane Winya ho enhyehyeye Dr. Gbedema Herbal Center Dr. say ene ye de Gbedema garlic mesanoaba ye de garlic prekase lime and afi natural herbs and ye de aye stroke o cholesterol level no e be reduce no wofuna ye kesia wo de Gbedema garlic mixture big man capsules and Gbedema ko capsules no eno de big man no e ma be ma wo gya woda so be ma wa ye mre wo awunim se wa ye mre ma ye nka nkyerɛw and ma wo yiri mu na no big man capsules and Gbedema ko capsules no ebom na be hunu se kyerɛ ne e be ye de ama wo Gbedema ko capsules no ankasa no wo ye matimu a ma ye mo eda ho kama mamu guno afe koko beko Gbedema ladies capsules so oba e clean wakoso akumanum ama wa ye dry na ye tight na chese won so wawade na so Gbedema powder ne capsules ne de asthma ya de beko Fred Dr. Gbedema sisia 0248 288788 0248 288788 0248 288788 and Krawokashi Dragland Tinated Center Ashaman Ekus Pharmacy within my pharmacy Samsung Kaneshi and Kaswa for Monko Tribe of Judah o Fred Doctor Enei Wababwa na ope enku papa ye ointment abema radiator soa and net ointment tuntum sako kosa chocolate sa wana mo enka nantemu apropro ana bema yu abadwesa na so abegu ho woba eye stretch marks ene egu ni padua ne mu wotrinwi ya na pro eho a mesrew mawonsanka ns ointment eno dan chen yemra wake natural capsules so bema wa yemra mpem woba wuni atenka wo fiti kromo enema ensisi so enfama wuntumi ni die ebisi immune system oba bema monom awake natural capsules Fred Doctor e was 0245 079915 0245 079915 and Kashi Dragland Kinswap Repash Tinated Baseline Pharmacy Nisif Pharmacy Rejoice Kofodia Gabson Delight Drug Right Bino and Koko Wusko be Hillside and a BB Pharmacy Kasua Tribe of Judah Monkoho Kumasi Danieba Mr. Kwalena Kabme and Akriske Mubenya Ebim not just say Fred Doctor 0245 079915
005 na Emma wonsa enkabe emi ankasa me maame oba pani Cecilia Jemendua eta friend no abrewa boga ane me maame wabeba so pe papa na watoa nananom wansie do eno nyame ya adomu a memene da ya wo chinechi ene ye beye na yie ewo adwumam kenkase off Antwerp road ewo ena ye beye na yenti we de momre na mombeja me na chese yenka busuafo ho Cynthia Konama enka wonum nyina ho Cynthia Adwo Konama yenka yenkobu omu chidom na yentumi empe ye maame kura branya me yadom a memene da na fe so ne kwesi ada so Fido quick loans na me kan for dia ma bra na download the Fido app no e wo Google Play Store na within 15 minutes also ubenya bosia na wonso wode akwakodi wudwuma da bamodia na apply star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash na wonso ekwaje bosia no ebi na hyene so ema me se Josie Fashion awie wono ena apamatade e de asemi fridwada e de kosi ni fiada so Josie on fa ni agro pempa me ne menyina e de ma me kama un star bi na hyemia bamodia na twa na fa WhatsApp jo won pam bi ma hu bi oba a obepam bi ma otimi pam wedding gown bibia opam o bom so when you meet me the sports edition mo frejo e was 0243 433 465 435 she's a and I am a rig yamame na afen so assign I am makeup no she's a Wokuma Sports Stadium when Unity Oil ena edi ehwenimu wo pewi von long konra yabo ya ne rig or the best shot kama freshies I was 0249 155776 0249 155776 obe ye rig ni bi e de ama Charistic Ventures ye ne de Zahara enupa no aba Zahara Mr ne G capsules de adro we ye fani agro ye package kwa brochi mamu a enya sam keto apka adanse efrimu badoso wo de Zahara Mr no ba ni G capsules no gonorrhea Nepua and Sansa, a Kurogu Baho, a Ubemu, a Gubemaho, what dear a Charistic Ventures, Zahara Enupa, Zahara Man capsules, a Memedro, Bemanunum Bina NCS, why a Mrewam Pem, Wankasa Winim, Hindi about Mr. Malaria fever, typhoid, jaundice, Nina, a bit Trefrio, Charistic and Zahara, for 0246 348 334, Doctor 0246 348 334 0246 348 334 Dr. Ebejo so na chese obwa Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services gift omo eye ayaresabia ni nyina ahenkan nonom clinics ni nyina ahenkan prostate cancer prostate enlargement bema waye mre ewon pem awo enamo pe fibroid stroke diabetes hypertension hepatitis typhoid malaria and ulcer jinamba we yansa 0543 320030 Grace Gift number medema wono 0543 320030 0543 320030 dia wayade yade amabobo so no ma ne nase ya hare ko Grace Gift no chesanya dia yade ne bebo wato ho ana edu be film ubenyankwa kuma se ohwim school junction obehwim ama from Barakasi Road Enkran New Achimota Petroleum Bangalow wo friend doctor obeje wo so na fe watumi akọ na waboa pakum capsules pakum no abedom Ghana mema wonunum bia ma be majane na so bo adwuma 24/7 Jenikyo 442 oba nunum bi na enye de congestion exercise e wakoso anim ho enkri no ho nyina kama se de be ya na tutu tatai no wuramu a oba na ne beje vent capsules nso de wodwo so antentem ne tito anadwo eya no ya se eye wo ya na be mem yo ya na oba wa ya se wo hyehyew prostrate no be ma mo be no vent capsules no ebi na obi a mo gentleman dia free sani ye woni pedua no to na honam twetwe wo ya medfagen capsules wo to asegwe wi fa na mrom kosi form wo da na dwa wo ntumi na arthritis mo ye adwumaden agodifo ma ne mema no mo so madro eye medfagen capsules na brakumasi alaba abu station yani skill house in edition mo fra rock hair ya yadu no pay aba I was 0248 885040 0248 88 50 40 84 ma yentwa ye ho emra ye ba ye be kwa homa so yes edwenu pa na menno pa na ndi edi bi krompa na be ma no buafu ntino me na me hwa akra no akire na fenise nyinsen ba ye no enam se man first na man ntino fa asem so ma no ye kasakasa ene me kun di matem bebre se nyinsen na mnyam nyane dia
na me ba no na menyem na afam ntinu wa hu ni sanya ne de no be kire me pa na me hu nsem wo ni tirimu no ati sa de ma na apra no nti wo ma na me ba de no sanko fa afuro o san be ka me ho nyamenim na ya de ma me akra no nyin san okoyi gu yanko ai wa sanko fa afuro ya oni boy na ama no so yɛ to boy ne ma boy ne sini na busia fo nyina se nye o mo ba na mo ba ne na danti nyin se ne de nye mo ba na simeta se na me san hwe akra ne nyin se me hwe me na me san hwe akra no me kunu ya to de stamp de be didi no me kunu wa se ya to de stamp de be didi no na ya sim 20 cities no dis e bi no ma 4 o'clock na se trans no yi star maye ada person no be yi star no ba no kuma o ma trap money nkra ne post to me tina che show mo ho ma ko dwane so o mo dure ni mo wa se mo problem ho na minister minti mi hwe mo mente hwe ma sa mo musta no mo de ko ti ma misita wa mo nyina asan ye edu ma wa so mi ye operation o hwe kan so be na no ma ye operation ye no mi ye be fi ko se mi pese obokanti no e fe ni se mi mama kwa mo ma ye operation ti no ni stop e ma ye didi nte ye nto kwanya ade e da wa pe no be ma ye sta e be so enso fa ba tan ma 20 cedis me ne memba pinfo ka me ho a chi na me ba no so be wo ye still no gusu no ya na wa ya na me sensa ne nka wonya me kwana me nko so ni squad be ja me kwana makọ na ye foot car ba ya san foot car ni san ko be ma nam no me no ho no ono ma Mr. me fa on fa me nko nti me hwe na ne kwana na nya de se me hwi ho no ma an hwe me hwi maja me ma no nti me sister wa ko ha se na me hwe ne se se ne ekwa ni me ho chi me tinim me di me fridge be ba batini dem na ma ten se ya adwuma to nsu ahwa nkura ni bi na me ne nkura ne din kan me ba ha se no me ba me de me ba ya o shi me chi ni small boy ba ko ne ba ya ni odi na chi no na ba ya me ba yo nsa ni me sama me fan hwe nkura na me kan to papa so o hwe me fun so na o huru me se de nya sika ti me fa ni nsam na no me se onye kwankwa ware nti da ku na pim na me twa no station o fikmasu o ya adwuma firi ho no ba bantima na me de bu fo twa bantima ko draw so no na de so e ba bantima na me de bu fo ko draw so no bo na me se so ma Mr. man kra me kra me de ni nsa kwama no se ni nsa no wanje no o ma Mr. hwa kra na me ni na wo akra no wanye na ne masters for ehia no ma me 200 na me de ba fi efu no no o ma Mr. hwa kra se de bi na me fa kra no le no ta se ko he na de asa se pani no hanu mti ebeti ma hwe mo ntini ma meti ase ma mde ni command station na so ani pani woni nkra ni nyina na tip o muti kama me hu ne ba ye pani no awo akra teto akra ni nsem no wo ma nkuma ni sta wo ma pani no so wanyini wawo njon ko gine de woni kunu ho o ma nti ye na kwana flem na masani ni sta ma ni de to aduane adi nti a chire no ye se akra ni se ne ma hwi dem ho no mo nko na ye se obetwitwa no nti akra ni frɛ me frɛ me close me bisa ne nti a wapa ma akra na ma pa na acho me frɛ na wanfa nti mam proba me bla ma ne se bi se na me kunu eye ka che me bla se a wa busuan ku na busuan fo ho no na se da che me ye ya na odi ko na busuan fo tu kan se me bri fa akra no ho se ni wa ya na wa ye nti nka me ma ya che no me akra ko ye ke se ni wa ye no on ko ye ke na nka mo en frɛ no police ni frɛ ne ka sai o hu se fa die edu sa no no akacha kwa ne say so say me onu aka che me say obekumi ntinu mama omo e ba beche no ntinya je so bata sakwa na no bio akwa ko nsu guade ma oso wonsesa ono so fa na de ko sa ne nsuo eno na aduane o makra no me a me wa Yanti bakwa o man so 0322498035 0322498036 0322498037 within the baby afrefree Marco Mira so mi dia ni ko buku emi ka so fira tinsu na ke papa e ma no mo te mo mo ton chele mo kunu ni tinsu no o mo so mo te papa e de no mo de mi so mo eni ji papa o mo se de bi udi mo mangana ye ka mo ka se ye da asemna no busa ye nya be man na mi hu asem yo ka ni se mo ka o ba no nye ko fa do o nye se fa man da be man nga no o ye ni nsem na anya bi se o yi aye trase o nye ni kofo ni se bi o ka bi yesu ye be se ni ba ye ni ade ma o se ni ba na ile ni ade ma ti do to se ti amanfo ano amanfo ano se wo dia se ko ba na ka on pena ka on ko patch up esa ntebi nsa fanso ba ni se
ne je so ba open no wo wa no se bo na wo tiki wo ba eye ba fi a wo so ko fa bi wo na wo ni ga ko fa yo wo fa wo de ne wo ye fi sai be ma de o ti wo le mi no na wo ko fa na chiro wo ko fa bi so de musu e me ma na bi mo o se musu ba na nya fa ne makra Yame Esha, mini abema within the baby are free. Hello. Within the baby are free. Abi on to men can 0322498035 032249803 says within the baby are free. Hello. Akos, good afternoon. Afternoon. Free and palmy. Okay. You antenna, you know, the gas with them a question before my senior bank. So the Bema traffic. Bema was so irresponsible person, 20 hours, could be a coali. What said, what said, just any person have a wallet in panel. Yes, it was said, what's wrong with you people in Africa here, madam? What's wrong with you people in Africa here, madam? I said to be before my mother, a mawaya, I yo. What did you see us apparently to be over bar? Don't me abwa, our lady heavy. So the Bema traffic, that's our little gua, or the top of my son go back, or or destroy. The government go on. But this is about what I don't want to say. No, it's not how I could destroy. Already, Oyama so the fish, I can't tell that for Davy. What's my Obasa? Then sing us apart, I hope for us. I don't know, Bible say, and the Bible says, Munya Sansa from Mudino. The way a mother by him, surface at home for me. If you have somebody watching what's wrong, what do you tell the man? Then she has a semi watch because they don't know. My voice, madam. I mean, on show, we didn't baby are free. Mini abago si abababi. Ofa kwata papa. Mini abama me emo aha onu abedwafoɔ ɛne yɛ tiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa mame emo abaso dwumadi awudi ɛso yɛ nipa papa me ka sɛ wo transit yi a ɛtitiri ani tiefoɔ na eti wɔ no ɔmo sɛ hwɛ wɔ mame mo abaso na abebe onyankopɔn ma wɔ ahoɔden mini aba debi a ɔfa kwata me betra kɛsɛ fidie so a me ka kyerɛ mo sɛ awade enye heavy akontuo ɛna sɛbi wo ba sɛ wo tade ka sɛ ɛna mene bɛma da bia mene bɛma wiɛ wo ha eti ɛsaade me mpadia ɛna wo bɛ wo tɛn na wonya kunu sɛ wo ba bɛma ati sika yɛ wo adeɛ a wo so yɛ ba walefoɔ sɛbi wo yɛ ba walefoɔ na je na bɛka wo bɛkɔ wɔyɛ mu a na wɔkɔ wɔsa kɔ fɔ bɛma wo fa bɛma ne nsa nkɔma no wɔsa kɔ no akɔ wo ho no asa ne bɛma akɔda na bɛma yi so minim deɛ wo ba no ho mo ba na sa ba wɔyi a wɔsi yakani wɔsa no wɔsa ata ɛde awadeɛ bɛɛ kura nie isi kwa deɛ kristofoɔ ɛne agyidifoɔ sɛ mama awadeɛ kura yɛ tan sɛbi mama awadeɛ kura yɛ ni wu mama awadeɛ kura hu baabi awadeɛ fa na nkyiri ma no bɛyɛ dɛn nkɔla nketewa mu di akyire wɔn mu hwɛ ma awadeɛ so bɛde na mmɔfra mu di akyire so awadeɛ ma awadeɛ no yɛ asomdwie eti esie maame ne papa bi nom eti de wɔn ma awadeɛ ayɛ tan papa me da se me nua papa bi nyame enhyɛ wo fa kwata ni da so ho heba clinic sɛ mesraw wo maame wo papa wo ba wo nua bɛma wo nua ba na nani test so ya na nani so yɛ no risi eye pressure eye cataract no mesraw ada ɛmfa nkɔ baabi am wo mu nkɔsan nani ne ma no na ani ne nipadua kania fa ne kwan ni da so ho heba clinic yɛ wa doctor fo akɔdra ni yadeɛ wo tu ɔse deku ɛde ɛma fa ne kɔ baabi a wo nani ho asɛm ne kan yɛ kana fa kɔ wɔn mu a wɔn ma gentiti yɛ ɛwɔ mu na wɔn mu nim di ɛwɔ mu wɔkwadre wɔkasa mpuna nhyehyɛ ɛyɛ anidaso herbal clinic hernia fibroid diabetes enum nka pressure ne hypertension sisi yadeɛ ulcer wɔyɛ mmerɛ wɔn pɛm hepatitis no saa yɛ yadeɛ no deɛ o ɛyɛ ntoso okra enokra deɛ yɛ tu aseɛ na yɛ consultation ne lab no yɛ diagnose wo ne yɛ hunu yadekora san yɛ treat na open lab test gonorrhea syphilis urine prostate pregnancy test malaria test blood group no hepatitis and as a typhoid no so ɛno nso yɛbɛyɛ lab no ama hyɛne so ɛne da so herbal clinic no wɔn mu wɔ Nkrantabora Alhaji Walako Junction Kumasi Patase Brotherman Kwada so estate Bono East Tachiman R40 region wɔwɔ hɔ frɛ 0540 864 232 0540 864 232 0540 864 232 na wamo emwa wo maame no onua no ewo nani yade ni mo piling capsules Ayona pharmacy ena di aba wamo na so yasem yakofa phone calls no eye
koko aduro tetahwe nom capsules no na fa ointment ni twitwi koko ne so for 0597 216047 0597 216047 ayona ebe jiwo sumidi ede Maa Akos Akoma mu sam dwumadie yabraso abusua pani samia champon beji adwa na fe wode mo akwa agoprama so godie mu sam ne nyina ubednya etie no ha yakramo